we dey them abusia audios pa Amankrado abehie go just internet no so no enya asem keto o audios upon audios secret audios just koso Rev Owusu Bempah ne Maame Ngege ene Manasseh ntem no just minim bi okofa asa audios ni afie ni na no abehie go afidie so abusia Amankrado be expose Rev Owusu Bempah Manasseh ene Maame Ngege just enya asem keto na risa na ni na mu no Reverend Bofo tama Manasseh kwatena ye na tu ekoye expose no na o expose Reverend Bofo no sani na no Amankrado say Reverend Owusu Bempah no techiri expose ni na ekoso ni na Reverend Owusu Bempah ene na eta Manasseh echi ati se o expose asofo no se de be ono no ndi mede ebekosoro abusuan audio saba chese ensem ekoso nyensem keto akra mesro so umi subscribe to me na me subscribe to me no na afi mi abel na wonche like video no na kire wadwen e comment section no say the Amankrado ekeken any audios no say real ana ugidi ana unjindi woso wadwen kire bia ehu hia e comment section no abusuan yente won yenkon hwe sa video we ye ba ye beto aso ene dwumadie ne ye dwumadie bia ebi nsida na o mese 1 minute so a mese big time te mesre se obaswa no atem kuchu Yanko. Hey, Bluetooth. You gotta be steady. You gotta be steady. And chakra. And yet, say, Ghana software bebre, ton santin. Call mama party fee. Yes, sir, ye kwa niema. Kopie police station. Sense bebre ne pie fa hon. Yesa kwa kopie court. Ye pem de koyanim ena ye hweba bia susan de bode hono befa abrantia Manasseh wotena ase bo ne tirim kan sama kase gu Ghana sofo animu ase ena wurade Nyankopon adom ne na dawroma Portugal ban apa Manasseh ede na free Portugal ne nyambra nsem ne botirim kan sam a wokane gu Ghana asofo bebrebe animu ase nti ama Manasseh Nana montu a woyɛ sɛ otuo Nana montu a woyɛ sɛ otu di agu Ghana asɔfo animu ase no aba na wieye ese nipa bi a wonim nyansa a wodwene kwakiri wahunu Manasseh suban nipa bi a wotenke twice nim say na Manasseh suban tie enya de ode no bokwa kwahye Manasseh ase biem ese aka jimifo nko an di Manasseh achi asedan kanyame a obosoro ba asase say abrantia Manasseh bronsam a we say oba be say Ghana asofo odin no awrade Nyankopon ama ho kwan ama saade na ntima anye den antintam na obi bebusa say edia ba na ekoso edia ba na asie abrani da nyina na asofo Owusu Bempah ne Ghana asofo etwaguo entokwa no pa wiane anwumira ne nsem bebre edia ba ntia obi nso asem a obusa no obi nso nsem a obusa msesi a ne sa Amankrado ada na bradi da nyina sofo Owusu Bempah nkwara yi esori a ne edi mama party atem ye edi ni twasretem anopa awie ne anwumere sama mekan ne se me nhada ni ho asem bia me den metimi aka asida ene na ase nyina no ye de mawurade Nyankopon a obo soro bo asase ede ba nti ana mfie nie emere nie sofo Owusu Bempah ense bia piepia bonten one Manasseh kamba omu se omba bring it down Reverend Obofo eba ne say Manasseh akeka nsem bebe die gu Ghana sofo animu ase sabe wa me no ka se enne oda so je Manasseh di ana wonyini ni. Let's start the ball rolling. This is unpredictable Amankrado. Achem seche Kwame Mark. Mono Owusu Bempah no dey say on be to ya keka nsem ahyema no na me de gu Obofo animu ase. Owusu Bempah kan nsem bebre ena de kire me say Mo flow stars na mama more stars. Manasseh me ye no kwafo me ye no kwafo me kan no kone mawia Owusu Bempah na obra me go tena se kasa wie ye no ena sa audio ya Manasseh ya wo kan ye bra na oye exposé e won na 2 TV
And someone suffer Owusu Bempah ka kire ne say ebe ka kire ne say won kan fa ngu Reverend Obofo ani mu ase ene ho mfoni na ode hye ba mi twa kakra de eden e de a kire no Salome bless up Bempah na unu say baby ansam ne kono anu eden ene ono say twa no wo fra Obofo no so mama yen baako ne yen ka ye humom na yen stop Manasseh so sabran so no Obofo ni ngwase aba Obofo nsema betwa abonten edina wo so Obofo etimu saranda de ma Owusu Bempah na fe no ode ne ye fada na omu nyina ye baako na kasa America ni dey Sabato ati say metime wie bia behunu no kura ka wase ni nyina mu Owusu Bempah di kan ba abonten be expose Obofo na so na mo say enye na dwuma di no wantimi san say ono ne de na no ye say o expose Obofo ne de na eye jealousy expose Messend dia ma Sabato bi akai so who say Obofo ye obi a wa be chi crowd e chen no Owusu Bempah e ma ko no wo chen no Owusu Bempah no ono na wo bo no ho safo hene e ma no ho title common church leader ordinary sa wo ye obi a wa adwene mu da ho na sa wotime tenke kwa chiri na wote Manasseh nsami a wo kan na wo kina bi ye da sore ne eba na wo ka say Lawson TV ene Reverend Dr. Mama Part na ka kire ne say on say ni padin what comes in mind Nino Brown long time Nino Brown sa wote Manasseh nsami a wo kan ya sofo Owusu Bempah se Manasseh aba pa ne chewo na waso wodi ni gina na sori dem na Manasseh sign ni ti e wo bra sofo Owusu Bempah according to Manasseh wo ka say o ka kire ne say won ke kansem poni ngu Reverend Obofo ani mu ase won kansem fi ensay ni din sofo Owusu Bempah say eyam pampa say enye ono ne soma Manasseh say wonya sade ni fantia Reverend Obofo a wo kire ye Sunday on sama Manasseh ma clear ne ho ensem o ka fa ne ho nyina Manasseh akeka nsem bebiri a wo kire say epo bebiri a sofo Owusu Bempah ne boy ye say won fa mu asofo ani mu ase. This is one practical example. Dissing Reverend Obofo, pushing him to tarnish the image of Reverend Obofo. Manasseh na samo ka kire ye no say sofo Owusu Bempah na ka kire ne say one kan se bi odi begu kwaku antwi agei odi begu nani mu ase. Toda ya na Reverend Obofo e mmobo atanie ya Manasseh di na no pa wi anyumre allegedly ye say Manasseh ye born ba ye no last Tuesday video twa ye no ye say na oti sofo Owusu Bempah asori dem ana otwa sa video no na oti sofo Owusu Bempah edan ba akom ana odi twa video na no odi Reverend Dr. Mama Part atem Reverend Obofo atem computer mind na odi o matem I don't know sana amanfo keka say eye sofo Owusu Bempah fi ono e de otwa sa video why obi bebusa say edie ba ade ana sofo Owusu Bempah epe edie free Ghana obi apagya se wo ye nyame djuma ede ba de na opa free no ha otimi sore ne so sa sofo Owusu Bempah ntoko a wanya ni social media 98% of them oni asofo na eko anya sofo a na ye radio presenter why mi busa se edie ba bone pa na Reverend Obofo eye sofo Owusu Bempah ntia Manasseh ka say sofo Owusu Bempah ne pushi ni say won ke kan sam fanto Reverend Obofo so very sad mi busa wasamba ko wo yo obi a wo dwene kwachiri mi se wo dwene kwachiri ka nya da dwen hwe me edu se tam we se kura na adwen na da se da kura me se kanya no entokoya akoso Reverend Mama Part ne sofo Owusu Bempah ne nsore ma ehui busa ho se edie ba de pa na Reverend Mama Part de ye sofo Owusu Bempah e chire so pai so a e wo se sofo Owusu Bempah timi go to that limit so back to ma me with boys ni fie. I'm asking a question make me busa questions be answer Mato General Melchizedek Medina Baso.
adie ba pa na wotena sia na no na madam for blogger bi yesu oya no so ohwemudi a atene ndie mama part na start here Debbie. I don't want to call names here. Blogger mama part no na sha atene ase enya no kore go and check your records well. Mama part bra na Dubai Timothy sofo Owusu Bempah fie a no mu di maame ni twase tem no Satana maame ni nyankasa e afa na police nsema ba na kwam na wafirim ofirim ba na na yesha omo hyase se omo di maame na tem mene ni gina fon so ayedi nkomo no se aman gina so na memfre sofo Owusu Bempah nkwada no de omo ye ne enya me fe mempesa me ne papa no ebenya sem na bra mo frɛ nkwada no aduba chi ne krobia omu di maame na tem papa. I don't want to play those voice ibo wa maame ne tia ne ha no but ebi o hono mo ope sa voice ne mebo aduba chi akoda ketua iti sofo Owusu Bempah fie di maame atem omu di maame na tem almost 2 months and a click maame no last one a click maame no and maame ne tisi nti obi obeka se maame na shaase di atem bia no checking facts ye da maame ne ka se mu pushi mi o no that was the day no ma shaase di atem that time na maame ni nyankasa e that time na maame ngege di maame na tem almost 2 weeks na maame ne kasa na Amankrado nkasa e adia ba ko pe bi nti ye kaye ye se ye nsoso Sabe akudonto ye di agropen ya ye bi pen e die benti ana ye ba betena se na ya ba behwe se ntokwa kakra bi aba ye nto ye bo ase setem eyoba o oba basia Reverend Dr. Mama Part onya botema ne ho ati ase ehunu se Amankrado mempese ye be ne de wa bonten na manfo be hu se enye sofo Owusu Bempah na bra bi atwam na wugire na chi pampi another dia moko until the woman allowed herself for solid almost 2 months without uttering a word. Enya boa kwase o ne yedi gina sabi titiri wachi o nipa titiri yemfa boa kwase agina na chi ense bi a wo kan bia no egu sa nipa titiri na wo kwama no egu ne hu fi atoda bitimi transna ni su atata me mami ka se on komu biem wasachira na ye anase nkontra na komusa. Most times yes Ghana a Christian nation shatete ni oyiaw asofo Owusu Bempah eni na sore man ne nkwada hungry boys yi edi Reverend Dr. Mama Part afam day 2 mami kasa ba ko pe Ghana phobia time mami so wo monte ase otanhura yawo sofo Owusu Bempah adi na grada ni wo man Ghana ne ya bob bloggers ya baso no pa wi anyumere that day no mo ko hormo no just mo tete ma me say wo ye bema onsi mra komba kire ni nyansa video na ni bobo unse hit na shase enti mama more stars in flow ma me eno apena me here the only thing I bet ma sustain video na ma me eno no muntu na ti more stars na ma me we are say toda na wo hwani ma bidia ya na reho abrantie sikono ma kwa kubofo fanya mijuma Ghana obati hani akana se obati hani akana sana Manasseh ese sofo Owusu Bempah na 10 na chi se omum bring it down Reverend Obofo very sad emo no Owusu Bempah no dey say onu betumi akeka nsema hyema no na me de gu Obofo eni wase enti Owusu Bempah kansen bebre ena de kire me say me fan ko gu Obofo eni wase but memuya no Manasseh me ye no kwafo me ye no kwafo me kan no kore memuya Owusu Bempah na obra me ko tena se kasa wie ye no
and Owusu Bempah na unu say baby ansam ne kono anu eden and on one say twa no wo frɛ obofo no so mama yenye baako na yenka ye humom na yen stop Manasseh so sabran so no obofo ani ngwase aba obofo ansama beto abonten etina wo so obofo etimu saranda de ma Owusu Bempah na fe no ode ne ye fada na omu nyina ye baako na kasa America ni dey obaye se ni bia bedi machi be wie bia be hunu no kra ka wase ni Owusu Bempah di time ba bontin be expose obofo na so na Stalin Van Dam, bless you. San say ono ni de na no wo ye say o expose obofo ni de na eye jealousy expose Stalin Van Dam because we hunu say obofo e obi a wa be chi crowd e chen ono Owusu Bempah e ma ko no wo chen ono Owusu Bempah no no na wo bo no ho safo hene e ma no title common church leader, ordinary common church leader o ma no title say oye nation prophet no hwe dia small boy ni ye na wo say otumu tarnish the image wana Owusu Bempah ko chase say wo gu obofo ani mase wo de ne kwatena television so Salime Nyamishra. Good evening, Ghana. What true more stars? Good evening, Ghana. So, a programmer or more agent. A Metro TV no program. Papa, you got to so you will be break so and what shall say will grow above for any massive, or as pursue above for, or church and near more above for ye, but be a Jimmy Musumina, or Owusu Bempah. Now, who will grow so to move as pursue or your go or suffer. Na se me when ya me ahye de se adwuma na mame a me mani mbre mo hwe ba me de me ka musuma si dwedie ne mo pone na akire Ghana fo wo se ne de on TV da Ghana fo ma yentie Owusu Bempah ni jealous expose a wo se wo ye dia ma obofo ye hwe bi ye ba be kire podcast more than 15. You're listening to the unpredictable. Now, so can we with social media. Now, since 2014, you can say if you are not taxed, who blame one by? Who can continue car Rolls Royce? Ah, who told Rolls Royce? Who perceive you are seeing who said or software for or who talk phantom and a self in your mama should be the one. Edifa or no, the young software always puzzle. So, T. Owusu Bempah se wa kind of so chire Ghana for se wono die we ye Janin na obofo e na enye the same man we are starting here na up the obofo se obeba down amano e no obofo so ye na dwe so wo bre no wase ti na ye Owusu Bempah ya e ti owie sansem kika we se no no e na Manasseh we change me so we expose no e pie. All right, Manasseh na hotel in Kano. Na se utie sensem we se nyina wie na ohwe last Sunday Manasseh akogina asore dem se enipa na pie pian se wonke kansem mama part ne losing tv ne pie pian se wonke kansem a na se sofo Owusu Bempah ne na asore mba agi Manasseh di na ename no ka se allegedly Manasseh ya born free Portugal ba bedu Ghana no sofo Owusu Bempah fie no tie na sorry dem no tie na allegedly you see the fear home pokra na dana o twa video a o di mama part o di rara obofo atem o di computer man atem no sa fi ono mo so twa video no o check fie ni background no a it tells sir asa sa fi ono mo no o den o twa video no. In fact Ghana it high time say that ye hwe ne ye na minim adekopotia say no krase Manasseh baye a okopa achew e osofo Owusu Bempah so dem ade akyenye ni daso ana o ye se osan be di asofo foforo atem na se asofo Owusu Bempah e be use Manasseh against some pastors e o Ghana na. So for Owusu Bempah press conference no ye no o allege niema bi wo ne kasa ni mpese wo kire se Ghana police fo nya na omubeku no sa ukura sika
na ebia woje wadamfo bi die na de sika na ma ne se me nua gi sika ni kura ma me untimi nka nkyerɛ wadamfo ne se sika na ade am wadamfo untimi nka nkyerɛ wadamfo se madamfo ni nyame obewia me udi sika na ma ne kura no eyira onna be hold you responsible and there is no way nipa na this kana man se onyi nkura no ubetima gina ba bia ka se sa nipa na ye kronfo obi babu sa de ntina Amankrado kan sa asem wesi Ghana police for achew you are in their custody enti se o ka se sa Ghana police for nyanwa o be ye obone o be nyanwa o mu beku a indirectly omunyanwa ombeku a won sam na aka na say ironically no you were insinuating certain things bia enya fair on the side of police officers na on ba arrest you Ghana police for na chew omo a say ye beba opane akun ensida etoda sensam to ye ne ye kan sem a oba basia tini fia wo dwene ne ho I want to cold war on social media. What the boys echo the fear at the street boys call the fear kototo bo aduba chikura ni tuo other guys ya wokura wokasa mu pokura na so Owusu Bempah wokasa wo say woka kira boys ni say mo bi enshutu anka nyasa anka dade enke kakra da anka kontiase meaning if you na mo koy na mo kura tuo enti said na grada pia bonte ka kira say one of boys nyana mo bekunu a he's 100% right. Ghana police oma chewa omu ni right say ombe tutuo abo bi ekunu bo bra di pano omo custody omo mpokra no o suspect say omu nyanwa ombediu anko omu nyanwa anko ombediu bone how much more obiti ni fie a wada a wogene ne ho awiakete wo betu car from Agengano Akoweja Junction with street boys hooting on the innocent woman at that particular day. Now baka kire and say, "Oko with good intention." Me play those videos na o ya yare. Na say wo hom wa ba na ase bi atoso. Nti na me pese me call back no. Sawa ma bontia me kasa me twitwa ntro bia. Ka there is no way ke besa baba ka be play those videos no at you. Ghana police for na omo che wo no emra ma omo ho kwan se obi yade bi na nsem fata e se ye mamra ne ni die no o bo omo so bo se bra na wo omo custody no nyankopon yi bi kire o na se ye de panie ba be bo na dien o ya nyankoda o pese wo kire se ka Ghana police for ni nyanwa ko betima ye onye do a me die ti a me respect Ghana police so much no obi anti ase me ba bro chire America anya ha na me fire anya me man nie no untimi disrespect police officer enti ada na me fa ni DS fata ema me man Ghana police for dabia remember my part na make asase makata o se man make sure say un disrespect any police officer whether waya kwada waya pani ana waya ketwa me de sase na se mitirim dabia so for Owusu Bempah can send me to Ghana police force ni chienum anyamede. Let's start it. Okay, so while I was in the hospital, Reverend Anakwesi, my son, and Brother Wooly had parked the vehicle somewhere, just observing what happened. I felt the handcuff the groom inside. Say omo de me kwa hefa no omo de me ko omo nchane de me kro eno anso omo de me ko. Now so it happened late in the night that there were some policemen that came with face masks on and with arms. They came that by an order they must remove your name from the police ward. So from the hospital ward, from the hospital ward. They were taking me to a place. I asked them, "Where are you taking me?" And they wouldn't talk to me. They would say nothing to me. Sir, so police found the handcuff of women so they may back. So Reverend Anakwesi and Awule had seen that these masked policemen had handcuffed me and they were bringing me out from the hospital ward and they were bringing me
out to their vehicle. So they moved the car. Police for car now. And they came close to the vehicle where they were in which they were going to put me. And Sabi tears of Owusu Bempah na sa tono. Na okasa with pains, he say ya. I get bored. Ghana for atete pa enam Reverend Owusu Bempah ensaso. Na grada fam bro okasa wasachira. Sabi tears of Owusu Bempah no de say asam tono na okasa na ye ne ya. I na medwa. Baba sia Papa I try means si pia sa mama nko mu kura free wiase. Wan say emra di no a police for yo madwuma no. Wan say ahye no. Ono de o nipa chen se bi nipa bi Ghana. Ahye na ma na kasa kra ma na kasa tia president and vice and police IGP. So Reverend Anakosi got down and said, "Where are you taking my father?" Now and you said to them, you cannot harm him, you cannot take him. And Kwarana sama mo kan say, "E hemfa na police fonde ne papa ekọ. Na muntimi mfa ne nkonko ani bibia o." So for Owusu Bempah have the guts to say all these things to tarnish the image of Ghana Police Service. Ridiculous. Sorry, Accra regional no dina agro dina koni aba. Oni respect ma Ghana police. Asemo ye kan. Why is Ghana police? Aye arrest video obi kwa koto says am ye di ni bonida. Na am robbers kwa bi di dem da so dem. Obi atim pai no. You went around me. Son said, Mr. Owusu, Reverend Owusu, and I saw them penny for around. Because he said to them that Reverend Owusu and other elders of the church are all around. So he warned them, don't try to where? Mamon try what didn't say. Mamon try. Ediaba again na ba ni timuntia. Walk can sense seminal. Jackson Kwame Odro Papa Yamishlau. Mon flow more stars and yanko. Enyina video de mame. And what happened here? Mamon try what didn't say you na say you. Mamon try. Ghana police. Dabani ati say Ghana police for acquire arrest. Ah, obodu obi kwa sabe. Obi kro ye amroba. We wia dia na obi e wakum nipa. Ah, Ghana police for the ne kwa. Oma kobo nipa kuro tu. Ebi nsida. Let alone man of God wa. We are well known. Ewo Ghana obi anymore. Papa. If we are saying, do unto others as you want them to do for you. Diadewa ya diadea wa nyo deno. En tinase maya mfanya unia. Eya no me. Nankasha odoson kwa ne dama mapati. Ene Reverend Owusu Bempah. Ediaba ade ne bete ba yira homum. Ama ba yire ama bosi. Ama kesiye. Mere bloggers, useless bloggers. Mami ngege jimi fuo ba yi o. On the creating to kwani ina. Satem na kinse pramon ka ho. Na omo akeka ka ho obi en ka ho. Na bra mu nyina no monka ho. Jimi fuo ba mami ngege ana omo fa ne so. Edi ni chimiye. They tried all means to include Amankrado to fight against Reverend Dr. Mama Pat. I said no. I don't fight like that. Oh, we are here. Obiya o papa. Kaino. Pastor Alfred Belloni. Yamin Shirao. So we are seeing us obiya o papa. Kaino. Obiya o tem to say better I say video no. Omo best omo reporting na eshekis. Oboa. The more na mo stars ni flow no. Omo ye hwe nko babia. Fena mi beye me strong interview nankasa. Mi bie ni mani a kire wo. Ama Ghana mpanifo ahunu se so for Owusu Bempah Ghana nyane dia. He must be called to order. Why nyamini pa why so for ni sunu ne ban ne ye no de to man Ghana num no. Ensem fata se so for be sa. Dabia ensem ni just on tin ensem ni bia. You get sick. Na uti asa wo yare. Man of God wo pastor. A renowned man of God. Depending on Ghana mpanifo akukudam. Ebro mo ho asema no.
including the president of the land. Wagu papa n'animu ase. Ghana MPP for mpani for answer ye nyina o manan so yiye. So for Owusu Bempah ne yanketenkiti bi. Ebe let it down the party. Wanzu wa shase ye dikisi na shase ye. Ana mi hu wasunu bi, ana oye sei, ana oye so wa hu se ni case no mama mra ye adwuma. Enti wo ye niam bi a ebe bom hu. No be hye case bi. Sa na ndisi fo tena ase a wo de shase ya mahama. Ana o chebin, ana oye sei, ana ne nsem moja. O mani ba mo so na eye 7th December ni ato aba na wie. Na tomanfo adwenem. MPP for must rise up before it's too late. Washasi indirectly or the ponchip Dr. Bawumia kakra or the urapati nin kakra. Etimi china na so dem say wano no timi kase when they be the president. MPP for if you really mean power, you guys must set up. So for Owusu Bempah body kiss na slowly. Or body kiss na slowly by the time I realize na foul say rapture. Reverend Mama Party ehun say enema na ba bia enema ekwadu no wan sori anyina ne nan so ma papa ne be senke no ano sori gina ne nan so ene wa fani nkunum die ekura wodi ane din an wo gina mu wode te na sori anka sofo Owusu Bempah e bring down the career na grada sori gina ye o pompa ye wo se awurade Nyankopon mama kukudu abetima sori die tia etimi papa yanim. No, we are bringing down a lot of pastors in Ghana, not me. Nyankopon jina babasi enechi. Twateti amami fam kwasia bia na odi mami atembi. Efi nipa bia na odi mami atembi. Aboa bi asabe. Bosome kura wetimi nse ni 20 euros kura nkoma ne mami anane papa kura na odi mami atem. Because ya to. So I'm bringing down the name of the innocent woman. Yet years of Owusu Bempah, some are to Ghana police force. Are you taking him? They didn't answer. So, Reverend Anakwesi and the others made an attempt to video the vehicle, take a video of the vehicle. Nasa Ghana, Adiabe to me pa bepa na wa Ghana police ya ba chew. Na obia mo sotro. Obia nyoshe. Na onkoda video Ghana police car. Na made car na ba beto mu Facebook page. Video with the car tag na daso. Abro chira so for Owusu Bempah can't mean yesa. Ka you will answer to the court. Why you have to do that? What the car no air too danger? What the car no air too danger? What the driver what the say car no? What the need to amanim? E dia ba de pa na nanado danko akufuado onyema abeti ase say they've been fair to you. What the Ghana? What so ne baba si anya ntokwa? What ne wo boys ekita maba etuo ne niema akoba ba si afie akoya dia mobeye akodi nkwasi asem a ensem fata below the belt journey wasam court yes docket empanifo afa omo hwehwem how many years in ye unsem panifo na boa senka satawale ananse ebia medical ananse akode mu bi ana ye sade na kebia ba ne senke mra no madi awie de dada opportunity kura wanya de te wa sori dem hono mu a wanya MPP fo mpanifo ni bi te wachi no a grace ya domini bi no nana dwa se wa de nyamishra ya domini bi ana nana do danko akufu ado asonso baba sadie we se wa hu SH0CKING ana ye sadie na wo ye no SH0CKING. I'm being honest to you guys. Let's put all the political affiliation aside. Let's call a spade a spade. SH0CKING
ana de ne boys twi tuo ne maba ko obi fie kwaya sadie we say ya kasofo Owusu Bempah will be the first person to speak against that. When said to word here what's a Ghana mara anywhere in ye what do you mean why you are blaming the police officers. Brand to kwade shasi Amankrado me catch you say so for Owusu Bempah twaso papa woni maame na diagora che papa twaso na nim say me how kwasia baba yo asabi na busua kra pono maame ngege ba jimifo a ote aware ase timi kogba dwaman ni kura chime ye che no me ba piem sa kwara we ne etufu tutu ni ba maame ngege so for Owusu Bempah wo se wo be ka kire me se Amankrado ntokwa na ni ngege kunu twaso na Amankrado utimi ka kire ba sia se tutu ni ba amankasa de nya so for Owusu Bempah be boa come and challenge me. So one can't tell me say, Mama can't change against away two ni ba. Listen to this. Listen to this. So for Owusu Bempah. Listen. O say, Amankrado say, Mama ngege two ni ba. Mama ngege two no papa no kre. O gaman fo o two ni ba. One tell and the only ngege brabo. Oboga kra living witness. Oboga living witness. Akwasi police living witness. Or je kwasi police jina ni show so ye interview. Wati man kase woni no. Wati man challenge. Oboga dodo no ye ya ebe oboga samba betin to last hour. Wati man challenge oboga. So oboga ni tunum. So no tia ware ase. Papa, wasi Amankrado akache ma men gege say we two ni ba enu kwan so kasasa. Tie sa voice we so kaya. When you say in trouble na moti. Agara. Ufi se PMP ba antwe what? Ufi. Uni bia. You know PMP ba. Agara. Ufi se PMP ba. PMP. Me pa cho. Ufi agara se PMP. Sa de ba na cho. Ufi se PMP ba. Me so for so ba be be. While I detect external hazards. I got a so stretch marks. I can trust. I am yato. Highway so any motorway so. I go me to so. I got a yash bikini in your head. So what was swimming? A yash bikini. Crashing young couple side as well as trousers. Confagada. We are chilly for Mrs. Uncle Blue side. A yash bikini. Never I shout to. Or to say you. Or to say trouble send him. Who feels a trouble moon coming now? What's the to say? When you say the show. So for Owusu Bempah, akwada we say etina ufie. Or tina ufie ano di se ankwase asem we say. One of your junior pastors. One day continuously. One say what the encounter dan was kwan etene. Nana Agrada de wonye nipa. On de aboa na ewo no. Enye nipa na ewo no. Sa akwada we say akwada fi kankan aduba achi we say criminal boy we say when the cheat tuo no. Sa Ghana hukum nipa enko ba bia. Onim nipa woni ne nam enti o ka say Ghana hukum nipa enko ba bia. Rev Owusu Bempah the right hand ayi guy no 24/7. Be di mami atem sa ene de na wo ye comfortable den time no ono be stop me say ngege fi ba we say no mama nkana se bo bra ngege ni disrespect me wo ba ke kan sense mo say nyina wie no and was san let mami ngege live on his channel asore platform so na ngege be di Rev Mama party atem be di Amankrado atem satam nyina na mami ne nyankasa ayo tie se ne obiti wono mo say Mama party ne di kan di atem a ntro nya nokre ebia wonim fact ni yi me kirewo to kwa ne shase evidence bia ka click into kwa nyina I have it up to date so for Owusu Bempah so be pattern to kwa o but last hour o je to kwa ne fire enyo ne Mama party na na ekun na ma mi ngege na all disrespect Reverend Dr. Mama party na Agrada den Mami na muwa ngege. Ana ngege di atemna na odi mensu mi bi fraye. Ana me so ne so. Tina ngege gusu a wo jimi
ana maame ne so ngege so ana sofo Owusu Bempah hunu say ngege ntimi fight no ana o include the boys no e ma o me say o so support ngege tokwa na se nyina anie na ngege ntimi ntokwa na Amankrado ne agrada akasi ani. That day Black Jesus BJ Collins oye witness satan no ni mama party achi o obaba ya analysis bi be kire nsem nu e be kan no kura tuam nyina se maame ngege wo se maame ne de wo ka wa tie sika na ma ada na wo da so di na tem BJ be da video no enti ngege ntimi ntokwa na sofo Owusu Bempah de ne boys ye den e support ngege na sofo Owusu Bempah boys ne nkoa no ne maame ngege ni the whole Ghana bloggers omo ntimi stand mama part na Amankrado asan ka ho timi catch up papa say on twa so fight we say esoma om na nka sofo a wote oba bia wo dwene ho anka blogger any comfort that time na mama part ye comfort blogger any comfort na enya ntokwa eba ne say na abam so oba be pata na afi ntokwa no gitan wani ase that time na odu obi apie Andy be frɛ mama part Satan when mama party who say so for Owusu Bempah ne Reverend Obafo Ayinama. I'm being honest. Yes. Satan no omu nyina no I say Satan na pia biblical di omu mi ansa nyina atem. Ana mama party de wodo eye so wede okwa man ne ofa so for Owusu Bempah. Enti dan time no so mama party ye no betimi bia. Edu ba bi na say back off bia dey ebem ana ka ono kwa mfifi no so twa asem ne so nti ade ne ye ne ya nti Andy friend ana odi abufuo kasa ye no kasa Ghana asofo na medimu achi a mama manimu gu ase enkwase asem ne agimisem asofo agimifo na medimu achi a mama me nsasi fom we obi abufu a obetima ka worse than this aye normal mudi agora obi be fumu na wa gene kwachi se madam foro no oye nipa me ya no be fo me nya ne tanfo no be fo no na watwa so enu poko papa na nkasa o na enu ho Manasseh pa no de kotai ngege chi a entokwa na babesi na sase ne court nyina ba me no etoda nya se bia na etwe ne kan o ba tia se bi tan by the time I realize no now you are laughing at the wrong side of your mouth. Asabna se kire no asofo Owusu Bempah Ghana asofo ginidie na nado danko akufuado ne MPP party ginidie no se nkwase asemu enya asem na ese sofo ani din kakrakasa na ese obaba dwane na eye bola case mama party fa case normal engege gimi nyina na mfa ne ho setem san na engege nimba bia ofriba ya tono so ma brenge dan ma me no da bi ya mpene Tinyama nkoko so amalasa wa bloggers ni bi hunu se eye otan no no de time ame no pepetwa don ko ba support bi Black Jesus on the order su ginam a lot of bloggers ana last hour eye oboga hunu se level na ntokwa ne kone emwa enye H0T ana oboga pulling out catch am se eye ye ntwa so maame ni sika gari ni wajai ye nti ade na mum ye nyina ntwa so oboga kan no mwantie no de oboga to tankurom ana mo heli kinse be prabodamfo ne maame ngege koso mo do mo agimi so mbeko the rest of from life ana mo de oboga to ntokom ene ana ntokwa na du sem pompon so yi adu ba bia afa de Ghana police ana e blame won ridiculous hospital na so na na sit me video and so when they came late into the night they came to the hospital late at night when guns throw masters in flow mama mpacho a video coverage of what was happening. So that is the car on the television you are seeing. Na car number ya kwa ye a whole search Hyundai Honda Civic big car number and a police car number. Now later on, so-called police car. We conducted a search and we found out that the registration number on the so-called police vehicle was a registration number of a Honda Civic vehicle, not a Toyota Tundra. So ask yourself, at
Party. godly hour, where were they taking me to? And what were they going to do to me? Argentina, Mobile Family Free Hospital. Now they must SH0CKING. Argentina, police were in. So, what did you suffer? Come on, me say. I know you suffer, but or Ghana police or quite on fasten your moduma. Yeah. Or suffer Bible when you man or can sempa. But while just one can in sempa or then walk to asemu. Or Ghana police quite on fasten your moduma. Inti enam sadia na so. O jinaswa biemu president of Ghana nanado dan Kufuado. Very sad. Yeah, trust me. Very sad. So for one no Ghana police or come on fasten your moduma. Why? Catch me, dear Bentia. What? One shall so and come on sempa. What the social media I chiapia na udi akoniaba udi wa agro social media in the hands of useless people. Mami Ngege and Dems. What to amaniem Ghana police and so ayo mwadjuma. What the one has one wadjuma. Ana aden kwada nkete no mti social media. Ana mo chituo, ani ebeku obi, ani ebebo utuo. Aduba echi enene me video bi a all confirm say etuo no de kwa de ono ane dia wala nsense. Enso asane ba o me say a toy gun. Do you want me to play that voice for you to listen? Eh? Wow, my big mistake. I think I must surrender a long time ago. Why I suffer? Why you so uncommon sempa? What do you want to talk amaniem? What Ghana police or Kwame Fasinyo Majuma? Are you a police officer or you are the IGP? No. Anything another than Kufuado or Kachira was say. Shasone preach. Neja social media and send semne. Tokwa hunu no chaso. Tokwa no kundu level bia. No wa ma onsaso. Men tokwa ye konsema men gege mu nkura sen tokwa menimu kun. Me come matured fight. Ebi na me ye no. Touches. Me kan asem na ma ho evidence. Me jana ma me dia na papa. No, I'm below that. When you say na me digest na me chiro nyansa. Tina I'm not a blogger, I'm a radio presenter. Adia koso na nya wo man ni mu a ye beka. Wo Sunday do I say wo kan sempaje akra no. Social media na nkwada ate ufie ejimi edi twasre tem. Wo tie akonyam na ye ode na wo sere. Emre diwu a wo tie Ghana police wo kwan faso nya na djuma. Say won share mask. So one share max. Unimum duty no. Some of the criteria, sometimes a do level be and near my show say also you don't know until you can't tell them to wear mask or put off the mask. That is none of your business. You caused it. Yes. Why would you come for me from the hospital with mask on your face? Why don't you want me to see your faces? So betty baby cousin. So if someone sitting somewhere says he does not understand so Owusu Bempah so why Prophet Owusu Bempah said he's offended, he's got bitterness in him. Because I mentioned that I was so offended in the president of the Republic of Ghana. Your vice president And again, I was so offended in the president of Ghana. Now, if somebody says that Rev Papa kanokure. Into ujina wepa na senana grada ne fa ne boys. Edwa motoa oba ufie. Ano mbeye dia momo kokoye oni fie no. We so sen kanana grada ankonam Ghana. Kafi okwan kan betima bonitu eku na nkenko ba bia. Yeah. So na ato a ofie. Kan betima shutu nkenko ba bia.
Bempah is not above the law, and so he faulted on the law, and they were dealing with him in accordance with law. Now ask yourself, what did I really do? Bonnie, I mean, yeah, and he said, Obi, edi matem twan troto beso. Emma, a baby grammy, you before, a baby on them. Obi, do a temu twan troto so. Chakwara ketu eduba echi ya na nagrada betima wono kra me biaka. Akwana wo di echi ya etu otwe eba mu wunti na okokotwe etu. Ogina ho didi maami atem atenie we ese nya sete na monko maami ni fie ma monto police asemu. Wanti man stop maami boy no. Akwara na kosu edi atem san up till now. Up till now. Oti asori dem say, "What dia we sent into dia mo bi nkwasem." Oh, to me, I unquada betime diagrada tem said opebia. Besi obi diagrada echi. Na o kano krachirawa. No adu akra original. Police phone konkoche no. And before there's also. You're listening to the unpredictable. Only that there's a need to control to the society. And I don't want to close your bedroom. Now, perhaps the offense I Papa, and trouble na chain say obi tine ho. Na oso aye konfo. Na onu afri na kuma mapia bontia behye na konfo niema. Na onu se wasachira. Na wo sofo no nkwada abeka se David da on sachira ye oboa on sachira ye still bosom niema no da so yusu. En trouble na ya tin sei. Se odiponye ni se wapa ne ho achi. Wafa na wura di nyankopon. Na wafri na kuma mu ese wafa ni nyame. Na wo sofo pani wani anye o. Now, okutias nipa no so asachira no. What sort of pastor are you? Oya adia ba na ya chen say, me de me ho me se masakra, wo se chenchira chira asachira ye. The most painful thing is say, wo kan no kra chira nipa na nipa doubt you. Wo se atwa ntra so wo se wo tia so dem e oya. Asore man so bom se me che. Shia e basa na e jinja wani je. Because they are not telling you the truth. They are not telling you the truth. Say entokwa na wo sha ase no. Na se ujai. Utimi kwagina wa so fie ka sa agrada na baba nie se nko pie ya. Kama me so na chi abonachi man of God. Excuse me. I had committed was that somebody without any justifiable reason insults me, says lies about me, says all manner of things, defamatory things about me. On social media and will make it viral. Say on social media that and can go the extent of saying that I said it. On kwara etifi ono say agrada ni kunejano agrada ni bakura kuni badi ya sore ni banawu on peso babeka obi ani bangu yo on kwada tufie kansam sagrada abagu dana mo ko obae no sagrada ne banawu wo bra kwara ne tiase wo ya won sembe na chinse ensem na o kafa ma me no. Papa, don't think say you are too special than anybody in Ghana. Obia ye nipa, we are all the same. Abrochie wunya sema ye nim se wo the president na nya semo. Emra na yedwuma. Somebody's wife, I have impregnated a woman and the woman has a child for me. Sasa mne na agrada na kan yo. Eya Manasseh ana ba bonte na no kwa me play that voice no. Me who sa voice na. Manasseh na beka say wo ni mo. Na wo na ni so wa wakonta. Na udi na brown. Na wo say di o say dey na udi na brown. Na Manasseh na beka ana beta abonte ma obi anya bi che. Ya ni anim. Manasseh no ba wo fie oba video dem. E record o. E de ba abonte o say on prane na brown na brown ba ne kra mpo. We say anka menya sa voice na bone ma post wo be page wono se be ya wo be hunu Manasseh na waba wakache no wo be hunu niam bi a waka fa ho na beda ho so Manasseh na be kan sa asem no ansa obi atibi nti asema pia bonti no obi nso kaka bia you must hold Manasseh responsible and that's what waba wakache mani be gina wasori dem watch na niam Manasseh akeka fa ho ni nyina no wanyi ni baako nka se eno so no oboa we na me boa papa we me shada na me kanto so papa we enu na babo na Manasseh chopa na papa ni general
fiano dachen or the beka samwa chiro mama Manasseh nsem o kan fa ma ni baako na mo fa camera nto no so no onka se wei me na me kan papa wei me boa wei papa me na me kan wei me boa na mo nya da video ne to na dachen bi Manasseh huhu amoa jimifo ade dantoma no wo san dane no bi no wo san dane na no a sata matchire ne nsate kire na no which ono ane mu nsem Mighty man, yes, I did not Manasseh Ng3g3. Papa Pacho, obi na yusu mi o, obi na yusu mi o. Na ne akomi ani ni kunu. Papa na mi ni misi agwa yusu mi oboa. Aye ki. Uni Manasseh, nyame na meka Manasseh suma akira. Manem peke won sem oka gu hu fin. Onyi ni one by one oka na opa ho chew. Oka wei, mon play voice, mo de mo hu bia. Mon komi page wana mon peke ne nsem oka fa mo no. Mon taking one after the other. Na ebia ompa ho chaw makoma mogbo we ni mabusa na sem no aka papa we me di abufuo de kan me di jimi na kan monya ne sa enya sa Manasseh so for Owusu Bempah what to petetu wo besan ko back biem asan de e chopa ni su no besu aso dem obesan tane no na ni tutu an nsama wo baga na yi wonya no ogu wani mu ase wasan yusu wa ase protect no asabuto no wose na ya akomya ni kunu ana kas wanya sa you believe Manasseh you are putting yourself in trouble. So the woman claimed she used to come to my house at dawn around 1 a.m. Which 1 a.m. and on which day? So there were times that I smashed anointing bottles of anointing oil here, if you can recall. Now I was doing so. Power off. What happened or what she was saying was not true. So this is what I said, that if it is true that a woman ever came to my house, to my bedroom, and saw snakes in my house. Oh, so for Owusu Bempah, catch us a social media and send seminal level na wadu no emfata twon fi social media ntokom wantie me se utie me ankebo awo enne se nkwasiafo we se mu nyina wajo mo wo nchen amososo moawo ebere bi atwam ti asem asa jimi filosofo we se kafa ho Amankrado to atwam was say Amankrado last Sunday Owusu Bempah preaching quotation oyi kwaro oyi se ko oyi Matthew o se Amankrado 17:16 say Amankrado no din na dala no what you say because punches are Amankrado de mama untimi so ntina o dan popita and Amankrado no and Amankrado no o se na wi asechi o sakwa ananya san yeso wa no pa na o nsa so aba meme de mini awode a me de bedi motem. Okay, now let's start the ball rolling. Mene General Melchizedek enkasa na eno ni maintainer ene yede ba se madikan den abie adwuma na ni su nyina den akyerew ama wahunu ensem a ekọ a eba as far as Manasseh ene sofo Owusu Bempah omo relationship no concern afa na adwuma no eba be hyase yenko General Melchizedek nchen na yene ni nkomo ba komienu miensa and can you achia o si agro ye de ene ampaya ebedwa. Power on. Pairing. Your device is connected. Fantastic. Hello. Am I? Yeah, Pacho General Melchizedek ni. General Melchizedek ni walishe. Fantastic. Where ya kasa ya che? Emse last week in edin komo. On this same show. Now what to say? Me hoboko na ochina sorry kwaseng. Oh, said ye. Asole tiene die sana. Ebe kosunya nkopon so ye niema. Ampa. Nti nyina wo nyame nsem bibia dadi. Yeah, ese de ase Ghana sofo die. Ase jada montemu. Ase mo kosa. Ebi ne jada wo montemu nyomu nyina. Okay, enyomu nyina hu. I see. David ebi ne jada wo montemu. Ampa. Abusuafo ho ye de.
Kwara no. Obia ho ye. Nice one. Obia ho ye. Obia ho ye. Ghana for obia ho ye. Papa no. Adwuma dia me frɛ wa. Matamfo na ebele. Matamfo na ebele. Manasseh so aba Ghana wate de. Omu deport nyina mahu bibia. Ye deport no wate. Mahu no ne nam Ghana. Oh, mate. What is your deport Manasseh? Obe bakra and ye be deport nyina na manya information that to be do ye no anya me nwanwa. But o see en deport no. O say Manasseh see en deport ni bi ha. Oh, ye deport no. Where sure. Ye deport wa ye mfa wonko country bia so. Ukuru straight na ye de waba because hona ufri ba enti hona obesa akọ. Enti Manasseh was deported. Okay. By Portugal immigration. Yeah, they deported no. I see. Yeah. Now say me jiwe dia. Na mete niema sia. Se Manasseh gina ba bia ka se ye deport no a e ntro. E ntro. E tro do tradansem. I see. I see. Ama men tia watiefo ene anyansafo a egu usuo no so a etio don hwere mu. Obia ene also adwuma pa wo ye ko so abo adwuma no. Okay. Na Sunday ye twa mi uhu Manasseh wasofo Owusu Bempah so demo. E de ba de na uhu no ho no what came in mind? Ewia no ena me pan sole na me so me data ena me hu se ogina sofo Owusu Bempah simpie so to nyom na asole ma no ehuru no. Okay. Ana sole ma ni ehuru no. Asole ma ni happy. No mu ehuru no hu. Oh no mo ehuru no mo bondo so kra. Okay. To say na safoma na ni enye ho se omuhu Manasseh wo asonde mo ho. Okay. Be me hwe na anche na me hu se Owusu Bempah so free ne officer pie ho na obe kotu quotation dia kire sofo Owusu Bempah aya fa sofo no kan ma mba che o. Mba che o say so aya fa sofo no kan ma me. So we sofo Owusu. Oh okay. Sofo Owusu Bempah. Ana ora o paso different in se mo. Edini dia ya na title dia na said that hia bebre sa title. Title 70 as title say. So I suffer. Oh, say a title. Your president Nanado nyafe na oko friend na president Nanado. Ye boni din oka Nanado bi anim say Nanado na. Okay. Quentin title ne dano so for the title. Okay. Because we oko nya suffer. But title dano so say suffer. Enti wo hwa me boni din. Enti wo hwa Manasseh okogina on Sunday no. Ene ni dimina. Ohe Manasseh okogina sofo Owusu Bempah so dem wo Sunday. Ene ni dimina. A wo di gina so dem wo ne nsem anu wo ka. Ene wo kasa wieye. Sofo Owusu Bempah so dimina. Wo e sofo pani. Usi munya na general makisa da kiyati udi nya ne. What comes in mind? Me this year in fact me who dream me. Aden. Me who dream me. The entire me who dream me say. Abrantia ye fe no kwamna boate otwease dada. Otwease dada, okay. Yo otwease dada. Obi a onu abie na no aka se Owusu Bempah me de wani betwitwiri form. Okay. Owusu Bempah me gu wani ma se. Owusu Bempah mema enipa awo konza. Eniema ode Owusu Bempah afaso ewo Ghana ha ama enipa nyina ehu sebie Owusu Bempah tie. Na sa abrantie we etwa ne hokoba ya. Na wasa agye wa we too. Entino to be frank, me hu edwiri me. Na anya me nwanwa because omoko nakra na no ache
Manasseh ni sɔfo Owusu Bempah ɛkɔ nakla na no akyɛ nti blue time bi deɛ na ɛkɔ so no ɛna refer me to the starting of the expose any ensensem bi a Manasseh no ɛbɛke kanyɛ any said ye Owusu Bempah so ɛbɛke kanyɛ nti no afei me dwi kɔ machi no anya me nwanwa adentia anoma wo mo tachra se ɛna wo mo etu boom enti anya nwanwa but ade a ɛha me ne sɛ me fa cho utie me pa me tie pa uti hu sɛ na members no ɛbo enjo so ɛna nasɔfo na ankasa so na ɔmo to enti no in fact me hu edwiri me later on no me hu sɛ ɛyɛ normal because anoma wo mo tachra sɛ ɛna wo mo etubom that okan me fa normal okay okan expose no o person kyerɛ sɛ wo refer expose ni to Reverend Owusu Bempah ne Manasseh no kyerɛ mu kakra ma me oh expose the planning committee deɛ sɛ ɛyɛ Owusu Bempah Manasseh Kwaku Anan Nana Brown syndicates. That you say justice you now or just a presenter at that time. To know you didn't plan in one. So no a presenter. Oh, Abby, okay. Some you say me a presenter, me tell me host too. Me interview the and some be a okabiano. And someone who na winim. Me minimum or me busa on some na we ano. Inti asamba yet me kase. Na ubi sama sama utia me kan san wa bisa ma na se oje ba san wa bisa ma sama na me jo bra ba nsana ma anzawo ano one thing okay Manasseh eni Kwaku Anan omo ka obi ho asem a omo ji usika nsana omo katawa asem so eno de on na ka me ni ho he me ba cho say me say no de me na me nyina ho oh kasa oh say wo mo anu masem okay Manasseh ni Kwaku Anan eku sika ho mama 50 million o mo koje sofo me pese me di ni din beba mata di sofo wo Kumasi sofo under ha wo mo eku hu sofo under because on pese ni din beba abontin tie ya no ma frɛ okay okay sabedi ho okay ntini ye kan say okay I say oh anya me tua 200 million me tua 150 million me tua 100 million it is me Kwaku Anan free expose no mu a enye ye me de share it Kwaku Anan e kan the planning committee no say so wo hwe wo do ani to form a abrantia Manasseh ninsama wo kan odi gu Ghana asofo ho fi you being a man of God say na hu no ene wa bia bonten aba say ninsem bi o kan bi won mo a na osi nipa ne pushi ni say won kan nti amaya ti asese ninsam obaka gu amanfo so nyina na ntro wo te say nsem si Manasseh san kan nsam foforo yi esan fa ho ya say na ba wa adwenem wo ye sofo pani a wo Ghana me de share amai na me granti interview bi say sebe obi a na adwuma omle e na obeje Manasseh nsem edi sisi okay obi a na adwimu e da form e na one Manasseh ebetu anamo sisi because me bisa me ho say se Manasseh se ensem wo ya okan ye no obi tupa se on can na say the all can so no why na action putu pastor won can ana wo ha why na action kutupa wo ba so che say okọ sofo Owusu Bempah so dem kopa achewa ade akin ye wo sa o san di asofo ata wo ba say obo obi suspect wo ba say wo kire sementi ase me pesa my me kan wa ha e say en someone Manasseh e beke kan fa sofo Owusu ba bontin ebeka ya bono aba na oni bebi a warfare enti no wasa akọ papa Owusu Bempah enim na o eye
Lawson TV etai ni futu pana ni nsem na wo kan achi eye mama part eso etai achiri na se amanfo agidi a na adwemu emele jina ye mama kakra na se wala na hyase e mama hinches kakra ya jina ye wo hyase ni break ye kasa ye tie wo kasa kasa yes it is a enipa we be jina asondem obi a wo se obepa chow no obi jina asondem wasa be say enkrofo bi na Owusu Bempah wama se onsa me say amanfo na se wo na nkasa ne kwada wo odi ase ena Manasseh wuntimi nka nkyere me se ebra wo ba asondem ho no na se o ba asondem ho ena papa no so entimi enka nkyere me se na olusu nim hwe den ebesi because fine obi a eye wa asole obi bedem watim ho abesik abegina congregation anim akasa you are aware of it and someone obeka nyina no Owusu Bempah aware and someone obeji Owusu Bempah aware but when pray smart who say amai ewiase a yeti no unim nyansa a wode kasa obi so nim nyansa a wode tie ya da bia ya na ayika wadam for good man okapa okay yes unim nyansa wode kasa obi so enim nyansa a wode tie afamu aba enti jumadia yedie badwema fo mfa na nyansa fo mfa nko adwendwenem me fa cho utie bi pa abra be gina ho no ni nsɛm a o tama gina ye na bra wi so a wo kan no o sha se na e smooth ba se wala ni break u gina ye ma me anka be de pa sawa o ya ba bia u gina chia ho kakra ya kasa yenko ai tie u kasa Manasseh be gina simpi no so e kan se ni nua na brown ni nua na brown no so no enye ni nua obi a wono abi na numu tos na fa na ama sebe ne private part ba bi kwa no dia betu just say ne wa say ne wa also stretch marks one hand be bia obi a no mintimi me kan sa no na ade a me di sof Owusu Bempah ho yawo se ebra asoleman ehuru na obaaye no a obekotu ni quotation no na oja mic no ma sino Manasseh yusu word bi wo ho a twasanka Owusu Bempah ekole te mo amotete ha no se mo amfa nchemi po na papa de chemi a mani beje o se ne meda die kese yes atemdie kese adentina meka say atemdie kese enipa na egu papa de na ase no ankenye enipa na anka papa no anka wonye Owusu Bempah na egu ni na ase no ena ma papa na ye Owusu Bempah enti utimi di congregation na term first na wo ka say papa ne de chena oda obeda ho no ena mse da bi etwasenka papa but minim die da wone Manasseh ntem a eniema ekoso saa etime die ade a mehu ye ne die mani anya ho mampe enti meto ase abeso chese sofo Owusu Bempah wa sheda na wo piepia Manasseh sebe ye obegu asofo adimu ase especially Reverend Obofo Reverend Dr. Mama Part ene computer mama wa sha ase odu omatemu a ene kumchacha mo washa asiese opese odu omatemi obaza cheze sofo Owusu Bempah na tenechi ana Manasseh no aka Owusu Bempah na tenechi nti anyintum ana emaye ngeni Manasseh ne sedai Manasseh no abie nanum aka se Owusu Bempah ene ne trance ye edwun se ongu Ghana fo asofo enimu ase okay
enti ene du okra aha mitio ene se obi tie wa o se ma kan obaso o kire se sofo Owusu Bempah hu ni se o so pani o Ghana se na hu no just na sofo Owusu Bempah tie for the start ni there say there until say bi me kwan abeda ne ho kwan abeda ne ho say ho e ben na o mo kwan man serious ne say ho kwan abeda ne ho ne say ho menti ase sa ne kasaye ni suban ne ye like niema bi a wodai ne di no enche sofo panyini as a wafiri nyame akwan so ana se die me aka se o man metimi agina ne niema bi a woye die metimi agina o pray aka ne pray say o man ne kwan because o mo anim sofo Owusu Bempah said not here no say no until say biem kwan abeda ne ho. Don't forget, sir, he's still the nation's prophet, yo. Nation's prophet. Nation's prophet. Yeah. Say. So on or a nation's prophet, oh my Ghana. Ah, okay, say kwanya bedana ho mentiase. Say Ghana ni nyina no, wone sofo wo hyenkom. Ai mo odene. Oh, na say ye ka nation prophet dia ye prophet Ebenezer Dakwa Iyadom. Ono na Ghana obi ani so ye nation prophet. You kidding? Obaso me say opambo wo soro sen sofo Owusu Bempah. Oh, na ye ka se prophet dia say Ghana had ye sebe ene omo a enim Ghana asofo de. Edifo asabi omo agidin edie ye ka sebe mebra Owusu kanye MPP and kunkobi anim no omanyimu. Omo anim fofo asofo de nim sofo Owusu Bempah beti nipa nim no enti kanye MPP di anyanka most of enim se prophet Ebenezer Dakwa Iyadom na yenim se oye nation prophet that you why adwuma na atimi se hote meba Ghana nations software wonu kura Bible no say enye political party a anko obi anim ne Ghana. Oh dabi na solmanim no ena ye no ma software no so yenim no but enye MPP na nado di ade no ana obedi ade no ene ensensem bi ne ade a anka sofo Owusu Bempah de anka mefa nsese Ghana enipa 100 ne wa ha na 30 na enim no bet opam what dey make me aka say 90% in opam bo Dakwa Iyadom. Yes dabi asema kamento ase na me no ya adwen so a ase me opam bo e wo soro chen sofo Owusu Bempah eba nyamedwuma mu a oh eba nyamedwuma mu a sebe so bia anim obi age de ompe no kole kire me ade anti a wo hu ni say opambo edin wo soro chen sofo Owusu Bempah. Compare and contrast these two men of God. Enti a wo gina so say enu nti sofo Owusu Bempah opambo e na opambo akwada ne sofo Owusu Bempah. Koma wo so opambo ka say one nation's prophet ma tese wo kasa asem da bet me fa ne say e bia mere bia atwa mu nya ntokwatina na okasa. But one sama wo gina so akra e dia be na kire say opambo a nation's prophet na osofo Owusu Bempah ntimi friend ho nation's prophet. I don't get it. Okay. Yede enyuma. If it's a Bible class unyuma bedi wachi. Enyuma e free umu ni ya wo say we ye penyini. Because sabe enema bebre wo ho no mo a sofo Owusu Bempah ekwan sha asese e beda no ho no. Wa ye ya opam wo onye saade no. How? Me pato what did I say opam wako obi fie ene na kokunda. The eno dia menti bi da. What is say opam wo ene ne squad bisoda. That but your sense is to be second one was matter so opam den. What is say prophet Dakwa Iyadom ene ne squad ana enipa edi nechi.
kwa womo atwitwitio di akọ ne soda what be that ana etuo na nkwara na twen sofo Owusu Bempah se na wonkura tuo ni bia na onkura tua sebe se wa ma ho kwa tuo no nkomo betwen mpacho gina ye mam kakra o se wonkura tuo adan me pacho onu nkura tuo but ni squad a edi na chi no ekuta tuo enti wa ma ho kwan a omo betimi akuta etuo na enti omo ahụ kwan so what say ono na man kwara na nya da opportunity ni timi kwaye sa nkwase asem no mama ni fie ho exactly because ono otumi wo enkwala ne so owo hu tumi se enkwala ne betimi den ejai enti you do allow the guys the boys na ye no ne ni je ho sese no sofu Owusu Bempah na so aya den utunufo a womfa dabi o ka papa che na se wo mpe na asem okay enti no se etuo na nkwara na twen ne ntokwa na ona Rev mama party kunu enti no ana ehu ni se opambo wo soro chen no ana bibufro bi o ma betimi aka ye be hu se you are being real as far as me you are concerned. Okay. Yamfa ne says sebe. Ofo. Unim twere no, unim Bible. Sebe esuafo na na di Yesu Kristo echi no. Ye di bebregu efiase. Yeah. Bonibia, they never commit any crime. Yet she ebi wo adwumum. Yetwitwa ebi nom. They never complained. But as a sofupenyin, you call yourself as a sofupenyin na sebe. Ebi a wedi nyambransem. Na oman no twen waso anese police twen waso a. Unti mi mfa we enya topic say news say like obi na airtime wo and obi na empewasem. Etwa se hu se sanka. Oye de etrimpo kura na ye de wo atumu a enu kwan se okasa ho. Okay. What you say? Enti eniema bi wo ha e ma hu se you are matured. Enti me de nation prophet ne de enya me ena me de nation prophet no kura ema like opambo but most of Ghanaians know say Reverend Adakwa Yadom apart from say obeyi ensenkwa bia ma wasere no mi hu ene ayibia etwa se yedi nation prophet kokomaye ne no kura ba da ben na o sha she friend ho na wan so na de nation prophet de da bia Sofo Owusu Bempah na mo ka se Sofo Owusu Bempah the nation's prophet. Oh, there be memete yenche. Bete bedeza de Sofo bia o tie o platform yi be dia dance say ye sha se frɛ Ebenezer nation prophet no years ago. Intimi ye ka se nation prophet dia with my own opinion ne enyema bia me hu no me de omu ejina ensenua so a me ka se prophet Adakwa Yadom anta Ebenezer ene ye nation prophet. Adai etuo yi a omokoto twekọ ma mi sui ere na ama wo de ate Sofo Owusu Bempah post so ana se ne se homenti ase there be minti ne post so because enyame na me frɛ no but esu ene eban no eno na ema enipa ne di hu se we hu se ebra asuafo no duru Antioch no utie me pa mitiopa ebra asuafo no duru General Mekise mitio ene omo ba no ye frɛ omo se Kristofo enti abana a wo so no eno ne ma enipa hu the kind of person that you are o ti ase yi pa obi abetimi akwasole betimi obi na ye Kristo ni obi abetimi read Bible eno nche se wo ye Kristo ni obi abetimi afa ambo ne ho asafo hene bet ne Nyankopon emu no enko yesa of course intimidie esu ne ban bi no Sofo Owusu Bempah oye nyame nipa odifo kese those time but now there
enkoye Ade ba na ha ama na ba form sisi na o so betima ye ho adwuma. First of all, said the Manasseh can say or the name between form no. Okay. And you'll be at me cassette piano. I am paso. As a Manasseh the name between form ampa. But what saying? As a Manasseh na boni dua na enya na na aseden. Manasseh ntimi e money dua. But and I make her say, one man ho kwan. One man ho kwan ma e kwan beda no. And na minim omo a etunifo. Minim omo a oni omu tu anamo. Omu ntunifo. Konko omu etunifo ababi anka wedi sofo akoduru no. Se asofo bebre wo Ghana ha. Yeah. And then the Manasseh can say ordinary me betwitwi form na ampa so. Neni no de atwitwi form. Ada okọ na sori dem onti no de nani matwi form na na. After odi di na tempu nani mu asiwie ye na. Wasan ko gina na sori dem masan agege ne so akrokro no a wasukura de ni nisuo gina agu ni kotu mu no. Enye fe. Say Nyankopon se amfa bone mpa nche. Bone fa che de senkeye. Ti bone be de be ne sikwan senka. So fo Owusu Bempah de Manasseh bone ache no. Na bone ne dibi che ne dibi nche ana. Ene so de Manasseh bone ache ne dia. Ene asesofo panyini no. Ono kra na share mama party nkom se ana asofo ba agrada nkom se. Obeye nyamini pa kese. Enti why say na no wabeye nyamini pa kese. Na enipa eguni nase na afedie atendidie ni ntokwa ni adade ekoso wo ne mama party ntem enti it doesn't show maturity, you understand? It doesn't show maturity. Obafo babontin Reverend Obafo babontin be kan say no be an koma me biem no be an kasama me biem because my transfer who say okono eye ewrade kon mintimi enko. So he should come out and tell his followers omo eba bonti be di atem ebe di intro be twitwa niema edi toto man for so no say they should stop those things, you understand? Yeah, okay. Because there are so many things enye etua omo ko tweye and say beteniema ebre eye enyema bebre enam ekwan beda ne ho enti ekwan de da ne ho bet me bomb pa ye say nani beba ne ho so ekwan da ne ho seriously ekwan da no cause ekwan enna ne ho a Manasseh nka onsa enje no na unim say obedi adanse wiye no we have some people they try to monitor them obia sole ko if you know Manasseh ekasen kokofie but not your office wo uwie ye no Owusu Bempah na ne koy. Hey, na jina ho. Okay. Where dey hu ye? Say so for Owusu Bempah na de koy. Asem bi ameka bia no eye the bitter truth. Nothing but the truth. Oka ya. Ebia wo tie mi obadwe nse bia meki sedek me mpe na asembe no kre. E ba se woni me ba beye interview say asofo bebre frefre me nipa bebre frefre me but minim sad na me be kan no kre. Bible says knowing the truth and the truth shall set you free. Of course. Only no the track ebukoy. Otena evidence is clear. Manasseh tena so for Owusu Bempah kam ne kofie. On ne jina ye mam kakra. Wala ni breaki jina ye mam kakra. Wala ni no ne kon nakrana on wala ni breaki on ya kon nakrana. Okay. Say no. Otemenka. General. Listening to the unpredictable. Intiabasa. Otemenka General. Listening to the unpredictable. Amankrado. Ya metonka. Asa baby a wujina no u breaki pa. Yeah. Metonka. Okay. General, me bisa question. Metonka. Yo. So for Owusu Bempah say, Mama party sachira na wasachira no. Onyi ntum. On sachira ibia.
nam so ma one ne nkwada yi won sakyerɛ man to koye ekodum pompon so kura ma police chie bebam sa ote se sofo Owusu Bempah se wonyi ntum se mama party as en sakyerɛ ya wo ye sofo ya hu ni sei ene na e ma ye nyi nkom hyendi because ono ane se ne nkom ono di kan bo ne doctor ne kwa no bo no wo ono ane se ne nkom wo aso se nyame ebe yusu maame no enti se osi onji ni dia na ye hu se ne nsem na ne nkom hye na o se no eyento so osi onyi ni se maame no asakyerɛ yanyi ntum se sofo Owusu Bempah enkom bia wa hye bia me yanyi ntum enkom hye na wo hye ma part na yentro so osi on sakyerɛ bia any yes enkom hye na wo kan de to ma part so se nyame ebe yusu no na se nyame afre na se oni na chidifo eni enye enkom hye ni a ene ihu se asem no kan no na ye enada ase wonyi ni se sofo Owusu Bempah ka se mama part nsakyerɛ na onyi ntumu a yanyi ntumu se enkom o hyefa maame ne ho no oboni trim ne kan nya yakopɔ bia na frɛ ne ka kyerɛ no yes oboni trim ne kan yes aye nyame ne kasa oboni trim ne enkom ahoro nso wa hyehye nde yanyi ntum oh se ben General Olai hame. Oh. Olai na hame. Ujina fa kuma me. Baby a ujina no ujina fa kuma. Ujina fa kuma. What yeah, okay, good. Na me nkom hye bebere ba wa hye no. Yanyi ni ana na mama party de enko ana hu ni se oboni trim ne kan. Because oh so hye nkom se na na do be president. Washan come say JM ontimi nya president da into onto na dream ade so tibi JM the one tibi na sebe na was JM ontimi nya president da into onto na dream one tibi so tigana one tibi na abese ye wo omo efa asas General man for frefre wana. You're listening to the hello. General, a man for frefre wana. Oh, 2 lines. Me say wallahi we say ankasa de interview a. O lines here ba ko pe won. That be lines here be for. Okay, no problem. Now say oboso chair say o hyen kom say JM ontimi nya president da. Into one forget akonya. Ghana akonya de one forget. Na say was sabe president. Okanda ben. Ah. Chani ebia nyankopon bibira. Ebia se nyankopon na abeka kire se afedie wa ma ne ho kwan. Obetima be. Wona ye sofo. Oh, Dabi. Enkom se bia tise no. Ya mo hu ni sen. Nanado president no. Na Ghana for even serve na former president Mahama Amankrado say Nanado beba. No be any say Nanado beba be president. Enti no ye enkom se. Ah, Nanado de bebia na o maina kudru no. Na Ghana for be any say Nanado beba. Enti ye enkom se no. Na Sofo Victor say enkom. Victor Kusi Boateng. O se ho enkom. Yes, what say Nanado enkom so be president. Okay. What say enkom? This is enkom so be president. Na Victor Kusi Boateng no no so ye sofo a. Ono so ye sofo wa titi wo kuma se wo pa hu. Kwa se na se ma so wa pop up a. Wagidi wo wi asenya se wagidi wo wi a. Okay. Ne nkwala ni Ubet Angel eye Zimbabwe. Na kwala ni Makandi ewo Zimbabwe. Ento no ye international prophet. Ana se sofo Owusu Bempah osoro chen no. Se sofo Owusu Bempah osoro chen sa Victor Kusi Boateng na wo kana sam. In which way? Nyame dwumam. Me bisa. Oh. Ebisa.
Dabi o se dai. Man ton kan yi. Platform sebe. Me ba cho. Me say. So for Owusu Bempah na Victor Kusi Boateng no na e wo soro. Oh, with my own opinion, platform Victor Kusi Boateng be gina no. Bempah ntimi nyina ho. Ah, ne say ho. Adentia. Ne say ho. Oh, in a professional way. It will be BM. Ada one mama party ntokwa intia na. One mama party ntokwa intia na. Na die be enti na wo hu ni say Victor Kusi Boateng nso wo soro. Ba ko se opambo e ka nations prophet ya e opambo. Ana wo bo Victor Kusi Boateng din na mi busa se matini din na nsen. One sofo Owusu Bempah hwan na wo soro. To me ni die ye ba nyamidwamu a Victor Kusi Boateng wo soro. Okay. Victor Kusi Boateng wo soro pa. So so Owusu Bempah. Platform. Hello? Yeah. So chance of Owusu Bempah. Oh, General, from a number direct. From a direct. Oh, okay. Catherine from a direct. Why? Catherine from a direct. Power off. Orofo kosoma fidie na am say ya sabre general line no ase high en kakra ti me pese obefre direct na ma connect no na ya hwe kwan ya e be faso back ne yedin komo Emo no Owusu Bempah no dey say on betumi akeka nsema hyema no na me dey gu obofo ani mase pato tromo stars man wa mesrew babi ya duro no ye ko bunum to make sure so be ma stars na flow more what you say na I keep video no strong wa me kakra enko anim Bempah kan sem bebre ena de kire me say me fa ko gu obofo ani mase but membuya no Manasseh Ng3g3 no kwafo me ye no kwafo me kan no pene membuya Owusu Bempah na obra me ko tena se kasa wie ye no and Owusu Bempah na unu hello apia me kan kwacho o say me twisi utimi bam fie se de o kasa o bam fie na me se akame choka sa ma any faka di fie no mo me na me 10 to 11 wo me se 10 to 11 wo mo fie de tiano me o ba mi fie 10 to 11 pepe wo mi de wo mo de tiano me ba na se kuna ba kumia kumi preko se se kuna so so kumia wo na me se me kumi preko afi o ti wo ti fara me see 10 to 11 o'clock me ba fie ge tiano se o fie o de yatum entimi wo fie o e ti 10 to 11 me ba ge tiano abom pam anasa ma ringe be no ti o ti de me ba de na me ma ringe o na nam kan di ti Hello, General. Yes, am I? Yeah. Pacho, it's you. Yeah. Ministry, no? Power on. Pairing. Your device is connected. Mitio pa. Yo, and you may do what? If you can't tell your software, in other ways, you know, and Nuntina make us a software Victor Kusi Boateng was so. And your man, sir. Anna answer say software ye. Ah, who says software Owusu Bempah alle mete no down. Enti who say Dr. software Kusi Boateng so e was so. Treno na eka enyame na meka software de ojo onye pupu. Ibacho uti mi pa. Mitio pa. Enti software ope entokwa no question mark da ne ho. Ope entokwa question mark da ne ho. Sahu. Oh yes. Ada software Owusu Bempah ope entokwa. Okwan be so no ope entokwa. Ope entokwa. So ose mama part en sachrai. Ana ono se won ti ase no omunya nkasakasa akra. Eno ne entokwa na ope no.
enye entokwa senye ma party nko na sebe odi na enya ade one hwan na enya evan say apia bebreka won ni bi ohu ahi won ni bi ni meba we yana meba we yana mama hadi so me hu awari a ohu ahi wari ya me ku eni so di makam sa na nti apeye no eti o se mami agrada aba masori eti mi be nfa me kwasi ase me di nse nti bo me say Abraham now to have some people na kopon e fa na me fa me some phone thank you obe di matem e no man fiu na wo ahi na me ka so me so wo di agrada e gbe ye wo no e so awo me mom de me ka no kra chawo o private man record me wo ahi me mom de o di agrada me fa chawo abi a wa ye we me fa chawo je wa ye mi bia na jari a chawo ba we me fa chawo I will kill with you physically and spiritually. Over recording it. And you also been pan America, so I'm fan show. Yeah? I be a man show. I bet you on one. Me, I know your house. My man called what it or minimum pa now. Well, we went poor, who's a no beer, I can be my big. Or poor, even or beer and a capacity, they say by Nani. Because of the super punish, how did you want to know? Now, my meat for no better or scap or something. Hey, I am a oh, we've been new. Yeah? Obiara ni hono mo kase ni ya medai but ma me kan se intro osofo Kennedy aya o hu ni ya me kan so oti amere na bezum bi gani se e dia na wa ye no ti a o sa bi osofo Kennedy ma o wala ni so na se kasa no ha ma ne kasa o hu ni e dia na me ti ayo ti a o ye sa bi na olumai sanse buwe nyina so bebi samya sanka eni kwa sa threat really ka cost wanza Jenna pacho voice we ana santo kwa we na kan wasem no aha de na one hohi yes okay yes tuaso kasa yes ensem ne doso ensem ne de doso bibenti nya one mama party pesi nko abet entokwa bi wo ho a ena in other ways no kura no asesofo panyin de we kan wana o say to ase voice ni bi wo ha me say ya na me ni me say sa voice we so na wo kan ho asem ndia we okay kasa yes if ase so popeyini de enyima bi wo ho no mo a se wati ta fokra ya etwate utimi stop wo mo se munyai se de obofo e put you stop se obia enkoma no onyame be ko ni ntokwa de amano no eti ye ti bibi sa de fin ho what you say yes se we chow techrema you say one of my boy say one Olo Bible until so be true be that will be true be so look at all those things. Enu ya Dubai chia. Dubai chia ka so obe tu obi nso no. Enu ya Dubai chia. Oh okay. Into there are so many things the bra akoso a violent. A violent. It is so for the what do you gigi sa enyema mu a ema ebuo a enipa bu no. H0T Metanya ngwa because Manasseh can say or the name be tutiri from ampa so now no or the name tutiri from so ampa. O John is Manasseh nsem na okan no ene ma ne nkwara na edi na chi ne ye no ena ma ne sofo Owusu Bempah ni din aba fom ona. Eno ka ho. Metia cha say eno ye 75%. Okay, eno ye 75%. Hey. Yes, 75%. Opa ma papa no entwe ne humfri sa progress ni nyina ho na enkwala na edi na chi ba abonti be di atem na on ma gap e wone Manasseh entem na on package ne hu biem atia betemu ye o ti atia betemu ye be papa no be nyame edi ni fitin ase anka enye sei ne chaten kedai ekono enti ekwan abeda ne ho enti no me pia tawese no
empire man serious because the kwanda no general general oya soft asema we be say we kan kore oya sofo enti wo da sori na wo te say yes konfo bi asakira wa fa nyame a wo being a man of God no e de ba de na we so ba te say konfo bi asakira na we kura de e ya wo na wo share ni nkomo e ya wo na share ni nkom se nyame be fe no be use no na wo nyame afre na what is your problem enti wo hwa de a mama part sakira yin wone sofo Owusu Bempah ntokwa wi anopa wi ni anwumiri ya sofo Owusu Bempah timi nya chance kwa ma one ne nkwada ato amame wo no fie no o he de ba de ntina ama sofo Owusu Bempah ene na asore ne ye mame ne sa kire mi mu gakra menti ase okay maybe sabe one ma part entemo no na one na ekọ nakra na pa na oni ma party e tight pa certain no e comfort certain na mama party e comfort na no ne tight ofa nyame di omo no ye kon ya ntia no achemi no ne tight kula na ne na afeni wa beji nyame adi na afedi e woni ne nye fine adentia yes ho na menti afie no onti ase onso onti ase me so menti ase me da ase because wona nyame afa so say mame nyame catch me say who be free akomunu who be nyame di package here who be twi akra mawrade na say mame ne twi akra mawrade a wo say enye enti no I don't think far enti ase ni onti ase mentia me so menti wase menti ase menti ni enti ase so da ahwe ade be ti na ema papa ne yesa maybe efa kakra bi no limetimi aka bibi se ono nko na enim bi enti a oyesa okay me pacho gina so ma kakra me serewa me hwe se voice ni na aka ho asem na okay o chaiti ameka sa ne se minister rade e wo djuma kese a odobe dia kani mutos echeni a etwem na wadonye woye I believe say Ghana nyina ti obia de ni listen ya na wo mani di friend e kire amebi a waye e di ama wo the boy abaso na me ko sunshira woni ku na mi nipa ene wo ma e family wo djuma nkoso enche ibibia enti doc medasi pa minim say nyame na adia bremi ya ni ma Kristo Papa, ya vin shraw. Thank you so much. General, Satam na mama part. Yes. Konfu. Yes. Na ofa nyame wunyini se bia ade nipa gin se na nka papa na pesen kwa mama ne nkoso nkom ne nkwa na nyina na se menti ase na oyo oba ntina on pese obe nyame dwuma ni bi. Dabi. Eno de entiasie ntimi ema ho age ono ana ebe ti de enti a oyeta na se wo na wa hye ne nkom eye wo na wa hye ne nkom se nyame be yisu no eno o hye no wa sori dem kra se nyame be yisu no ana ko ni fi so san kan ya oba u fie mu siri bom o kwa na di kan kwa bo no doctor wo na bo no doctor first ya yes enti no now no se ye fe no Reverend Dr. Evangelist Mama Pat na won ti ase a sabi enyansafo so dun ade ne ho a wo mo enti ase because wo na unyame fa wo so wo na wo se nyame ese ma Pat obefiri akomu abeye nyame di pakese asoli so a o sha ase so no enipa bakama enti kwa ese wo mfa asedema Ewurade won kom say nyame fa wo so ehye no unna ewurade se fa ho na afede akoye entokwa otan dabi enti ase ni nti wo amanfo ka say amanfo yo mo so mama party nyame dwuma ni bia wo osofo say na ya wo hu no na nyame dwuma no na Yesu no eyo ba ko for dia dabi
Yesu kura duru baby na obi enkuta hompa bet obo Yesu din edit today ahomoni Nyankopon Yesu Kristo jaano Yesu Kristo dai jaano enti why say nipa na free na kwambo ne ho aba Kristo ni na wo se wo de on primani ni sofo enti me de me no se those things baseless baseless ye mono like a mugu yes ye mono a mugu it's a ma part in himself rather na afa na onko so enye na dwuma na ema no enfocus on the omo betika na onko so enye ne nya bedwuma one time meeting ya kana no enti mpato sa meto ase a wotena se na wo se sofo Owusu Bempah ne mama party ntokwa yi a 2 years ni o o ya de be pa na hyasie pese wo kam bi kire me de be pa na hyasie nti a sofo Owusu Bempah nya ne ho nti ase a brani da nyina nkoda yi atani yi koso ananse ma me ayedin a be still as a blogger sina ya ota checho mo na sori ho no bom abaso dom ase no jimi anu mu jimi pacha o ha de be pa na betim man to konetwa na o hedin a de be pa nti na ama ase papa na mini fight ne pasa a na akwa kopie court nyina enam so ama papa ya be press conference kwa be mienu so won te ne ho ase police fo ni na ani ni ye chemu aka menti ase interview bebre na ma grant say say papa no eye so pepeyini say de okiremu na o ma na chitafo no entokwa na o ma ne maame no eko no o mo entwa so because na chitafo na na menti wo ma se kire say ebra papa no ne maame no eko enakra na no munim de da wo mo entem ampa enti enu kwa se mo begina kire say dey mu defend it because odun kwa ne nim the reason for it dey oh yes sir but we no mo dey ase nyame ni pade I think say Manasseh kura dia wo dey here no wetimi dey ache ne dia he should come out na on stop ne titai for na e babonti de dia tem e be ke kensem bi ehun hia mama part Nyankopon mfrɛ ye mploma wonye nyame djuma kasa kokom ne ade no ehun hia omra bonten na omekasa se eye me ni Owusu Bempah me ne maame no asem no ene me babonten se mo bia nka ya asem biem ene me de Manasseh bone ache no me de maame so bone ache no na asumbi emra enye saabia se papa no still allow se the titafo no enko entokwa ema ne dia na ne twere konkon na nkasa no won kan ne yie because Bible says wuni mu ntokwa ko ame nkoma wo wuni wasem kan ame nka dan ma wo enti ede pa na asi wo ne ma be ntamu anti no untimi nya ma ne nka asesofo panyini okay untimi nya ma ne nka asesofo panyini okay e pa che wo ede pa na asi ana ora asore dan no nti ana dom na etwifa so asore ho no oh sana maame no enyanhye na asole ya pupu ena entokwa ne hyaafie entimi de mintimi nkase de eye na sabe sofo Owusu Bempah ni nipa de go ne bedru ebia 3000 na 4000 dabi eti yana nipa no wonkwa obetimi akonteni some of party buy enche bet o compare mo members na ase a look close kakra oh bet uni bibi onyame frɛ no emfa wo sɛ ofrɛ wache wo sao o se na yes na ya home Facebook ara wana ne dom doso mama part buy enche bet se so for Owusu Bempah ya so na or the video to the members so na hwe mama part members na ya hu difference en o ya no na create problem na akra ekore de metumi abua akase enye edom no o eno na create problem na se wo nyame nipa eno na create problem na enye no a sene na maame ni nya adom po na won sha atie po na entokwa ne sha atie maame ni se na asori ate se be fan se be se 3 months ate 2 months ye ente kura bet ase nipa no agi atumu afan
The Bianconsana was say, Mameno, then Yamid de Bayajuma, and since Yamid de Nequa, a young one. Because me who be said, and yet and constant amishu. Me who be said, the fastest growth church are a Becosu Ghana, no, a my party church, no. Because me who are the be said, Dabi Mentiasi, the fastest growing church ever Becosu or Ghana, and Mama Party. A bit of Ghana, my mini church, because me who say bases, be bases, not my many pictures. Every ball Kumasi, Central Region, North, Tetabia, not all your crusade. Not all your crusade. A young concept, but a idea meeting. Okay. A young concept, but a idea meeting. Okay. Okay. Where the master one need more. Once I may shall see me the camp bobo video be. Manasseh say, yes. So for Owusu Bempah pia and say, Onko di, onke kan sembing wo bofu humfin. Mpacho sa audio no so wotie ya. Adentina. So for Owusu Bempah edu obofu be fa se kwan so. Cheche me sa yi ni mu kakra. Asema I confused kakra. Cheche mu. Oh, militie and samana Manasseh Kano. Me who dream but anya me nwanwa because miami audio bia ekuta me kwaku anan any obi aging komo about the planning committee of Ɛxposɛ and yema bia wo mo ye Manasseh na de nka obeye sen ko bese ko bie boutique shop audio le obenchen okay no bese ko bie boutique shop dimo breaker no pese ukita yeto type the man no like audio ne kutame no edi wum enu se ma hu se the Ɛxposɛ ne ade no eye enkrofo bi na epe se anka asofo bi anim gu ase na asofo bi din epeja enkrofo bi ben Ɛxposɛ team ni de say eye sofo Owusu Bempah ona ya founder on the share the pia Manasseh si won Ghana sofo ani mu ase min semono se Manasseh boadia me so me boa okay na audio na okay se Manasseh ne kwa aba be ka se papa na pia no se ni fie no beto na tade wobofo obeka che so ka nsem bi ngo obofo hu fin keka waka kansem bebere what you say matwas e Manasseh nsem no aka no eno ana ye gina so Eddie Ajeje. Okay. Ena de koso so sisi no so no. Enu ani ye gina so Eddie Ajeje. Sa opon atenia odi ni nyina no. Sa ase opon atenia odi ni nyina wasan je no na sore dem ho a. Allegedly, yes ore na han, wa han ba bia ma na wasan ma ne bodyguard ne abayo no no anuane ma ne nyina. Enu ana say a blogger se ba ko kan. Manasseh baby boni o. It say obi a watai Manasseh etibia no. It say approach for to me picking the fast seriously because as a police form picking of Owusu Bempah na. Inu kwa say meba o say police form picking of Owusu Bempah na sa na pese o kire. Yes, obi a watai etibia ni can say to me picking because Manasseh ba bontin be kan say. Omo kunipa. Yeah, also o gina ho no mo pai open for yem. Omo pai ni yem. Yeah. Ana so for Owusu Bempah so kan say so for Owusu Bempah so kan wona asem say obo Manasseh wo ka 1.5 billion. Esa man the bodyguard. Na bra omo ko fie omo ko akokum Manasseh no. Ana omo kokun different person. Be be ato Ghana police for him say omo sa so for Owusu Bempah nipa na okun no. Ukita audio no. Eno kwa de mekuta audio ria mekuta audio no. Okay. Na so for Owusu Bempah na e kan na so dem. Manasseh da hotel no. Na ye born ho ban. Yeah, so for Owusu Bempah na kan. Yeah. Audio de kuta no kra. E ono aso so aka. Yeah, ono aka. Wo se wo born ho ka 1.5 billion. Bra no ogu obofo mani mu ase no. Obofo obi nim ene asofo aka no wo se omudin ni ampaye jamo. Na jegezimo like. Na jegezimo. Otabe. Atabale. Asofo penyufo. Yeah. But I thank God say Manasseh onto brofo. And yes, I can Ghana so for Google ni ma se ko ekiri. Onima de.
because dia Manasseh ye ni de enu kwa se nyamede na abedru Ghana yi no wabɔ na abedru Ghana yi no approach for security etimi Manasseh efiri muko ekase Manasseh etimi gina say asofo bebla report aye penalty ni serious I say wagani ana so e bema are osuro omra bonten so suru sa I said yes some cost of Owusu Bempah obetima provide na mama are na montime mfresh of Owusu Bempah provide yeah obetima provide because and if you make me see dia say baby Manasseh will be o say ne hono na okoe na oje no ana de achi oba be didi obofo mo atem ene nana Reverend Mama party mo nyina obesa me didi o matem ni computer man mo na kumchacha yes senti baby Manasseh wo no so for Owusu Bempah enim baby o se sisi ya enti se asofo omo pe Manasseh ache no omo enye fast na omo enkohu so for Owusu Bempah no omo nkobo search ala senye search kra Jesu see him say or no na Manasseh ekuta ntino omo misa Manasseh infiri so for Owusu Bempah nchen because so for Owusu Bempah nim bia Manasseh said yes. And you know, so according to Manasseh no, asama waka say obofo. So for Owusu Bempah pushi ni say, ongu obofo ni mu aso wonke kan nsem nto obofo so na mbrenke obofo down. O ha de be motive. Salifu di kwa be mo. Na so for Salifu. Okay. Process Salifu Friday. Ya so for pi e na Manasseh eki say now no, yes say Emayenji Manasseh ensem bia o kan ye ngi dia why say nsem a o kan say so no ye giedi enti ye hu say abranche fe no Manasseh o twiase dada no yembo ni nsemu okay na wo sabe maame part ekosie ne ba no na wugina ho sabe maame no ba bia wabobra ko dua ne say Baby ni penyi fie akuzuru no na okuku ne ba obefra wo Manasseh akache wana se okofre obi akache se ni okuku ne ba o me de ne koya asori o me de ne kose ma ason dan yasi o it doesn't make sense at all na sabi sa and same way sabi wo ma adwumo omle ene wo be di sa and same way yedi it Manasseh nsem any Papa Owusu Bempah ensem ne de me fa say yemono move yes because entertaining as acting as a movie because edana omuhu Manasseh was on them on na say movie acting the first time that Manasseh wept on my channel second time that Manasseh wept yes two. The third time that Manasseh wept, Owusu Bempah on them. The fourth time, I was saying, one in a ba, and in a yere dada, kasa, maybe say kasa, and this was soon. Okay. And then there was some more power. Yeah, Anna, or sense, soon, a switcher. Nana ya come and say, Spanish for any baby kuno sister, Obu Kumio, Omo this comes that no boki, Edia coming up behind Diamano, or Portugal. Sister, Omo this come show, Obe Kumio, yeah. The next chap for the plan is Manasseh, a mambo for. And you will be on the Manasseh and Nemiano, you should know. Obi oni Manasseh na bia yensuro no yensu nipa no okay obi a wode Manasseh ekonaka na bia yensu sa nipa because Manasseh ye otwease dada oye mambofo eti ni follow with nyina no wo so bi e follow Manasseh a ena Manasseh no ono oye adwuma hyehyɛ ni o ɔhyehyɛ adwuma obodi tim ka sem we did 2 months ya wo bebe ya no pa no se oye audio de ma me se mimpe Owusu Bempah ho nsem fama no na onfa embo na chi se audio no media ma yeah ma bokra last year me no ye interview me boy yes into this person na waba wonche na wasa agena e tase wo mo ne Manasseh nam nyina no wo mo ye mambofo
intimi ka etwapo no be bia Manasseh hye bia no etwa se omutimi etrake no no mo fan fat because Manasseh abeti sini pantem awale fontem enima Manasseh abeye no waye niema etwa se approach wotimi picking a fat because enima waye no ano edin entiamai we do this here. Yeah, inti Manasseh who say Manasseh Ghana sofo abronsam. Ebronsam. More than bonsam. Manasseh dey na wo yer josin bonsam. Etibini biam de bema no. Ana who say sofo Owusu Bempah nso time Manasseh chi edi gu Ghana sofo animu ase. Kwa beda Manasseh nsem na okan na se oni Owusu Bempah le san se plan ni se ugu Ghana kwa sofo animu ase. Manasseh no an kan. Okay. General Melchizedek, medase, sana meton safre wo bae. Nyame nhyira. Ye to program ne so. Meso medase. Nyame kan ho pa. Nyame kan ho pa. Amen. Ni adage, bye. You're listening to the Predictable, unpredictable. Amankrado. Orafo. General Melchizedek ana wote ne nka no. Wa boase no mu nyina tokura kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu kama. Ama me no mienu nyina ya te ase. Ye to aso. So maybe you are who and worry and maybe good. And so be my terms are empty. After no quick, say, Mammy, I got have a muscle. If you need me from a question, I think you do people. And then they say, but I'm not having to people in that. Montreal more stars in Yanko. In some something to overdo nothing. You. Now, when you, I mean, can't you so? Who can I believe me on this one? Ampa. Obi di abasa Manasseh esu wo Portugal court ampa. Eno ye refi Manasseh su andoso mama more stars ni ekweni flow stars abi awa ye we men pancho je waya mi bia na jadi ya choba we men pancho I will kill you physically and spiritually over recording and also the pana make na men pancho yeah abi amaji sawo e da yo nwanwa Ghana wa hu so we are here ni ba when you safe. When you fall in the hands of software Owusu Bempah, we are here ni ba when you safe. Obetima ye ode opa bia, obeya de na wie, wan hwe a won fa suspect crime no. Na obenya nkrofo nso atwitwa na amananche ne ho, na ebia ye kunkwa, ye praw kwa, ye diu dem kwa. Ghana police in tie me ye pa. Say that day, that time we say, Nana who he say, Yanko upon a born no bank and then Kakwaran Quantiasi. So, what tear so for Owusu Bempah Sama Walker? I say, MPP party na, why ya may send Kumamono, a money to me be or my Ghana. So for Owusu Bempah to me at the Opebia. A melanino. Now, what Timanya could drag over by CFA. Akwaya nsemu ekoso yi Ghana ye nyina di ani hu bi ye hu ni akwakosie police chena wanya kwan ekoshin police fo omadwuma omoye sofo a okura bible nipa di na chi akọ heaven nanum nsem no sofo a okura bible nipa di na chi akọ heaven nanum nsem eno a very sad. I know your house. My man of what of papa at say Ricardo Nana Ado Yamisha what throw stars, what throw 1,000 stars Nana Ado Yamisha what throw stars in Queen Obi na ni hono mo ka ni ya meta na na ni ka se ni tro oso mo Kennedy o mu ni ya ni ka so oji ame sa be kan buza na ja dia na wa ya ni ti a o sa du o mu ni dia na me dia yo ti a o ya sa du ala so ma du dia na o lu mai san se mu we ni na so be bi sa ya san ka elu kwa sa threat we di ka cause one and what's a champion? You push a simple question, and the other in the island. I am here. I feel like I was up. Now, when we are not
so for Owusu Bempah na sorrow church elders asori on panifu etu no for there. Honestly speaking, so one man church you see, most of them omoye no mo pe. Omoye no mo pe. Social media antokwa, social media fight. Wa hu level adu. Tachere matwa nyina abam. So for Owusu Bempah na agiga na koma ati free what obo na dwen akire hu ahisa no. Ose hu ahia koka na se monte ase. Enso otimi ma akwada ketu adu ba achi tina ne fie edi na na agrada atema no pa wie nwumere. Otimi ma Manasseh body tiri kan sam to Rev na obofo so. Ana Manasseh kan no. Yegu sofo bi adi mu ase a na sofo Owusu Bempah na gina hoyi. Sofo bi a hwe ase a na sofo Owusu Bempah na gina hoyi. Ena sofo badu kobi. Humble lion, that is what I call him. Onisofo Owusu Bempah ntokwa. Ade ekofa ntokwa ne ba ya bepem ne nipa nte ase. Sofo Owusu Bempah kan se ma kan se sofo badu kobi akuni ba. Adi asia kwada no ni fie a wo gina ho. Obakase okasam se de wo gina ho. Ghana mra bia ne na ani. Wan se baba sia ne unya ntokwa. O kan bi kire no so kan bi a kire wo. Onkwada kan bi kire no o kan bi sushi kire wo. Wan se how? Ahyew. Anya o de. Aya ni na abu afu. O de otimi didi obi ntimi fa bi ni o. O ya bi na wie. When you are here, what you are not so much for baby. I saw it 2 years ago. I'll comment on Emma. I saw it 2 years ago. The look of it. I thought for 4 times for Pussycat from the woman. Mammy, baby, I'm the look of it and the scab, or less one Mitica. On you to me, move for postman, because after they get a crack. Now, the look of it, and then mammy, and then man, and the woman discuss it. I call them myself, but to slow because. There is nothing between me and anyone. That's what you're now. Why make senior? Or the man like what's a man in the father? It will be something that Pamana and Amina. So being in the back. I will never do that. We just say, I won't get about. I will never do this. What a stupid boy, Papa wasn't. If I go, but you know if you have a pool, the name of the number if you have a pool may come out or you're recording. Sofo. Nyame nipa a okura Bible a wakura che a Ghana ye recognize no ni bu afu abroso ama ni wura fi se o wadom wajiga oni akwada a obetimi awo no o se akwada na koka na asem wonte ase wajiga aye conference call ni bu afu keka ne boso asem but already otimi tenase kase ase ogina hono na sofo badu ko bi kuniba ase ogina hono na Reverend Obafo kwaje bosom a ye frɛ no boafom o se ye frɛ bosom ne sei Obafo ye frɛ konfo no boafo Kotra Metro TV live on television Metro TV Paul Ademoche kan samwe se nyina gu Obafo so. He was happy saying all those words against Reverend Obafo at that time. When he said a mere presenter, a blogger, can be actually no on TSA. Blogger, atiasem, was so another the end year. Say no crash, say no cray. Already a sheno, the buafu, well, the way I come and see a trasso. So for Owusu Bempah. But say a high time say, when we are sinipa nyina ntembe yasumdue and the best thing betimi abo social media ntokwa emwa wo na emwa wo chena 2020 nyame nko wuntin camp before Lucy election 2024 wasan shase ana me huhumu ana mawusu osoro no yayi na fira konya ne so ana wan ana say ya MP before montena hon kama no ntumudin Ebefa Masa Rapture 2024. Wasa here. Wasa Mahama say, Anna, so daye, na do not check apple. Na Mahama,
ye bia da kan so na toilet nyame na yi kire me montenase abi before montenase ebe fa mo se rapture so for Owusu Bempah betimi di ade di nipa se de wo pe but obi ntimi mfa bi ni no atu na niesi na na glada so sa first one otu na ni si so for badu ko bi so fu bi yo mpekasa tata no eno ne papa no montem o me ya ka father and son to kwasi o montem efiri ho no na odisi reverend obofo so asafo na epegya no mo gidin ba no one obi ni musu di tiam ana obi ni me ka kire se ode na taban be bona hwe ho a so wa nya stadia ode na taban ni be bona hwe ho obi ni musu no sa ne bofu dwuma ne ba no ogite no ka so ode na taban be bo wa hwe ho no wa nya kefo a ode be dwira wa mo ahwe antimi sori bi eno kra no yesi later ne ameti en se so obo fa echi kopa obi ni mu tewo ana ma obi ni mu ye de etwa so yesinka ade a honhum ko obi ni mu ede ye no ne yesi na nye easy obi ni mu jika ka cho se wode na taba ne be dwira so anya stadia wode be dwira na se dwanto abi wa hu pani bi ankopa ne tewo anajo da ho mo bete wani utimi sori bi mu ubebubu egu ho ana obi ni mu te no won se wode na foforo afro ba no so wode na taba ne be dwira no ana okana no tumudi so for Owusu Bempah je Ghana nyame som atan nani ase Ghana Reverend mama part na gada yi ni ti say grim ana ne so wona ne nkwara ATC ni so why Aden and this is my voice now chile nyame wa ube kibibi never me voice na start because me say what mema me boys na start nkwara jinifo na di na chi na omo ntimi ntu papa ne fo no omo ka we ka so omo fa se kan kran ko twom ma miti kro meko because omo agimi gini so fo wo se mema me boys ni timi di nkwase asem bi agana emra nche wom ana avra mo she be kan no se adu ba chi atwituo live on social media oda so ne nam Ghana emra bi ani no wodi atwe prae fa kwadwera obi ye be chi watum dade na so for Owusu Bempah de no wakotetare MPP wodi age tumi bi wo man Ghana mitimi ye de ope otimi police otimi ya de na police che no na ono no che police se so e na dwuma sei ono be che police enu kwan so se face mask we jimi fo wa for dem a ni wu tumi pada oni ba na ya yo wu ma kenta je o be ye oni be na ni Owusu Bempah me jai le ba so se me dia na ma yo oni e kan boni ma ku ke dia ma ni ti em also ku ka ta also ana ya tane sai so ka ne di also boni be na ni Owusu Bempah me jai yo wu ni se ko fa gra ko wa sorry e di se ni ni ti me ti na pa cho ko fa gra na me pa so onu die onye nya mi pa ana onye nya me pa e ni na me de mo so ati oni pa bi a wa sorry nya mi sum a opeja papa ni na ni nhia satana na gada e konfu oni ni competition bia ti no odoniye yes wọ́n se ma me ne fa nyame no a pa ore ntokwa na hyase ompre ne mpre kina e ma na me yesofo Ghana ba Yesu enye obi ama me bawo obi abetima fa ne Bible se ene masachira nyame kana kuma se wasachira na onye nyame dwuma wo nipa wontimi stop no o widi ni kuro twetwa nipa ti kunkum nipa mpo se na wada sore ka se mafanya me se me kra na magenkwa you man of God or you man born by a woman, you have no right to criticize the person. Ghana it's high time say you cannot criticize so for Owusu Bempah okura Bible no but Bible dey kura no at the same time as a second sanction echi etuo bonataso three no on the boys remember me boys ya be bow sa
mema me boys abebo sa timi tina ase woni fie se Amankrado si Ghana obema boys abono obechi Amankrado atwa na chima papa me dia nko atitin wo dia me se wo boys ya udo mu din kwase asem bububu amanfo try me be one day me so aka mama hu wo dia try me be one day wo dia mu nkumi kra try me be one day Sama abetete no wasumuno nsemu abetete no wasumuno nyame dwuma no enye wakono ote Ghana na nkwada nketenkete asabe omuni hwesofo odi omu jimi Ghana utimi ma kwada keto abetena ofie ebedidi me maame a wawu atem bedidi me papa tem kwase akeka because Amankrado so wonkoma onyina wachi nkoma onkuntia na Amankrado maame ne me wa me de na me nakoko adeba na no ayeme adata na pese chenchina chiamene nenko maame ngege no wagini o ana obetie wasem a wone maame ni nya nkwase antokwa wanse mutie masem a wonse kan nenko wanya peace e probably ba mwashisha mo bo nyina no eguni pansem give it a try ba chen case na nke okoto give it a try mo kasa mo yade ne e kan kra kire mo a sofo okura bible akontokwa saa da bia wo voice be pia bontin bia ye voice a se nya MPP aban na so a e voice an kese ka udaje o trati ni paso obekunu obetwa obi takire ma sofo a wo so wotumi a wo hyenkom a wo so wo powers wo adima mompa ye a man senkyere ne ansi Manasseh Tigana egu nua na masofo animu ase ekeka nkwase asem ede sew mu hu ede sew mu din waje Manasseh hoho ano wabepata o asore dem ade akyen a odi wonyonko asofo atem ade ba nsem ne nipa beka fa ho uya so ye innocent me onkwada ni jimini sakwada bi ani matemu a kame muawo onse udi matem ke kan nsem gumi hu fi etwitwa antroto me so se mamu awda se nkwada fifo na meti ma shaw maame no mo papa no me makwa mo mfuma ni munyefo oya sofo di asempa na preach forgiveness na sua me pe one day abeti ma preach forgiveness wo waso dem ho me pe one day abeti ma preach adwamambo e waso dem ho sofo Owusu Bempah me challenge you preach adwamambo e wo waso dem ho no 1 month. Never say back any people who saw them one more. I know why I'm saying that. Preaching fornication, a German bo, I was on them on your head. Untimi. Preaching quantiasem. And ya bofo Raphael, ne one wine, that be up of some preaching quantia. That's a heavy quantu. Preach the word. Preach a German, Ganya true asem. Preach those words, you know. You can't preach. You will collapse that day when you preach those words. Just say, "Kofo time na won't me nyane o yeyo." Na do. Ana wo titan wani ase. Ana wotimi yusu Ghana police. Ede na wakwada aketwa. Say papa say, "Ye ne national security nenam." Those audios are here. Me selected those audios na aduba achi akoda ketwa we pe obi ache no wo se woni national security papa say hey what the Ghana police di agoropa o tie wasemiya timi kase obebo ayi nana ho ahi okọ police station a obi e de obetie na asem what the Ghana police di agoro okura wo ni a wo to no faso any agreement control brother ya mu oni mu faso 6,000 times enfaso nana agrada so 1,000 times eche nana ho ahi set time no e komfo afeso a no beba for de o wasori dem oba fie no abema usika asem to wa utimi frɛ no no wakɔ gire mu akɔko ama ti na asem faso no so 1,000 times ana o se enkwase adwuma nyina wagyae akom wafanyame oba bedi wachi. Why are you fighting her? You understand the word Christianity?
People like him. Say on glad about Owusu Bempah son. They do matter. Who did matter? My come one man cry so. Who said maybe the time was in the war when you do matter? Oh, the man fee. Transfer Thomaso. Who's the man fee? This time, and that Bempah. Me no this for cha. Any could eat you as a share. Oh, man, for 20 hours. I was a man fee. Me now what would say. Maybe the respect mouth. Because we cover some kind of unity, we never saw them to give us a respect. But who say? And here, now we also have to make sure that you are about to do. Maybe them can have a shot. And you also need to know the swing of the pop for the sound. No poetry. We are make sure that I'm worried. So, what did you? Say or respect mra wo man Ghana mu a oso obetwa bittɛrlɣ amanare opa wo hade tibusa wo say enipa hin watwa mo bittɛrlɣ Ghana police an anhu countless number of people watwitwa saa ontwa bi da wonya kukuduro nka sense mo sei wontwa obi akima ne da wonya kukuduro nya sa ne mo sei ontwa obi bittɛrlɣ ama nipa ne nwe da wonya kukuduro nka sense mo. Ya tiana Ghana ya bo bi naked de bo no police for kwa kwache no wa me anche no okay communication no later ideas man the information ko ideas man the information ko ya kwache abaya no wa pene omo tenase ya nkwase ki no mo de akogina police station na ombenya police fo bi nso a ombeji sika agi adie na omodo obi ato amaniem Ghana wahu se wonni chidifo ana sika ni ufie obi bo soto akọ imuwa no ko jainon wo de ko woni do police station na nipa ni wo sika wa bo soto beto betima se atue sika police station am ya jeliw ani sofo Owusu Bempah nkonya asem na ni police station wode se kan wo wani ayi wani atofo ma wani kura wa epra moja obetima me asan jeliw Ghana ene dia yes they can kura kirewo nanka bone kase a woni na sori mai kokodi wo na agrada afie wanya chance te Ghana sans aye press conference blame government blame Nana president any IGP any vice president. Oh, to me, Papa. Yes. Belkis Mamarino Idrusi. Anyas. Naminshaw. Throw more stars. Ghana here for ya, Bobo. Yes. So for Owusu Bempah betima attrating JM back this way. Out in Ghana. How no? Say, Reverend Mama Pat. Minister Bire. Kasafo Owusu Bempah dia ode ne nkwada akoye kemra ya juma de dada. I am speaking the truth. Upon that privilege in Pokra wenya because of the relationship with top men with top members in the MPP party no. Still okasetia. Na yen kasama MPP party. Ye ni kapreda. So for Owusu Bempah pa onfa Bible nyina soro nkase. Kasa wakasama MPP. Onya mfa so osoda. Very sad. Papa wey ede MPP dimu had nipa bi o man Ghana mu a emra ntimi ni. Na disi na ti so asofo Owusu Bempah betima nya kukuduro. Afa boys akọ na agrada afie se okwakoye ne oye no da bi onya tumi bi se na ado aba na asore nti ema na nmunyam soronko ema ni adi nya hotoso ana mpanifo a kire ne se emra wo man Ghana emra ya adwuma oho why be a jai afa no so wonte ase
na sofo Owusu Bempah oman be pa na wo se wo ye sofo a wo se wo ye nyamedwuma na nkwara edi wachi etimi twituo live on social media na ye di chimi akwada odi wachi o otimi use blasphemous words live on social media. No punishment. Na Sunday do anakwara ni gina so dem say oprichi adubachi. Ghana. God of Israel. Ever sad sometimes. Very, very sad. And so for Owusu Bempah. Ghana so for bebre we titi omfa hodie so free of charge. Kwakubofu ehunu nyansa ntemu a kasofo Owusu Bempah brenke ne down using Manasseh. Anse Manasseh ebufu ye den time no ni bufu ye no wo keka niam a woni papa ne ye nyina against Reverend Obofo. Very sad. And I'm going to put it away. If you want to do it, because when you're recording it, they're very good. And the cost people. And also, we didn't clear with me. Wow, key na obo hado. Key na obo hado me say no. A dangerous key. Very dangerous key. And crofo be bu boy na ma ekunu. Ama manfo be kase won na abu na kunu. Ese na nya ono a. Se na na hu ahini obi abu na kunu e de na to ba bi se sie ya. Na police china na no ye be ye den. Ombeja na one time. Se sofo Owusu Bempah di boni no ogina ha na wo hia criminal guy bi a why rasta ni tiri basa o de be hye no obeya de one voice abai obeya sad voice we say nyina awie o, but he will find his way out. I know what I'm talking about. Yes, Pian stars in gum video ne bone ne wo bo akra ye ba wie video no Pian monsters ye be wie video na ansa yapon ye be kan ye wose ye kan nyina wie ansa yapon mo flow monsters mame sremo 18% I have a power level because we know what you're telling me. I have a place. The tea I here also booking chacha. Yeah, I don't also any push up Kennedy. On say you near by here and then the casa for catching that we talk. No Kennedy me what. Also, Parliament casa. Oh, Coco Casa. Esa, and then I say you're too full of empty. That's what they you didn't say yeah about. Because some of them can't be better with the cookies. And by the time I'm going to because Kenya, you offer a CBA or any Akasa. Kenya, you offer a CBA or any Akasa. Tell me in Qatar. Near Kasa. I'm not perform to some level, and I can deal with you. Maybe the other if you have a pool and you burn the facility. Maybe about you, let me have a pool. Let me voice, and you know the case, make sure you my bell. And I know that also make control. And you won't tell me, we are soon yet to look at one tell me, yes, so far. Now, I can't follow the other operation. So, what? Na otia broche na software or say one na shan come president kasa say chire obi e wa brochire oboa you have no place to run to. You will be booked according to the law. Or say remember me boys and the sad boys in the dinner or the woman yet or the boys in here. That is the question. Remember me boys, why a software? Why a software? Why a musician? Why a man of God? Remember me boys. Now boys in a mudina chine one day mobako bako mau mobako here munina mumba mudi software chi
ano odimu di nkwasi asem odimu di agimisem monkonko bo obi wo bra mu se nipa na mokọ akobo no mo onya mo hwe sofo na ko kanto kwa social media wantimi wa hia ne adene na mema me boys wo ne boy kro no udi nachi okwa akobo obi ba one day obi be bo uduaku obebo no ebi ana ebi a obeku no ana obebo no na busuafo ba hwekire na obi abo udua no akun free because of nkwase adwuma bi adi sofo bi akikoye enipa bi nsuye nyansa obi be bo udua no akun wa twa nkwaso ama free because of ujimi nti odi obi achi ayoyo ma twa kobo obi ama obi wa sofo wanya ordinary person man of God. So for Owusu Bempah character or the Ghana. Se Ghana policy answere ne so. Oso be twa obi techremo na enipa ye twa techremo asa obewu. Ya musa sa techremo hin watwitwa a policy ya hu. Ghana ni bi ehu o man Ghana. Oso obebu obi ni na mienu ni wono. Obebu obi tuo. Ya musa sa enipa hin wa bo mutua ya hu no. So for na kasa sa no Sunday do we jare pastor yako. This is the character of your pastor. Where lies your future as far as heaven is concerned? Tell me, where lies your future as far as heaven is concerned? If your pastor speaks like this, ya na so for Owusu Bempah dwen se ni patan no adwuma na wa fato no ho so no ene ni suni ne ban ne na braba a opo no esi pai time me boys the bad the shop animal to na me kan o se me aso ya me kan aso le se me cho wo ni dan ya pro na mama YouTube fo Facebook on sa me to mo dem na ko na o so ta ko ko ni because wo ni no that shop we different problem. Obi amo na so so ayage. Hey. If you are doing one and go can for ba. No ma wo sia bo e ka wo. O ka bo bia ga na ko ba na ba. E ti wo let me am bo. So o na bo na be do nyina pa social media na ga na ko bo ma ba. Because o ko police station ko ko report as na police go no ba. Because party. Upon say wetima bo ho ahina wie no. Also, a police station report to a police form fa. He knows what he's talking about. Yes. Me, or train if you catch and say, me Amankrado. Any time be a Mexican biano, or bet Timama, what Jamie Machima. So for us, remember, so what try Miss Hardy be one day. La ilaha illallah. So for one a couple of one and oh boys, a dinkwasi asema. We are no Satan Bible Sunday. Shame on you. We come. My name is H0T. And I also the record on the idea. Then the person recording an album. I'm going to point out to the public. Which is not even count on my coming. And you know, you're ready. Or some may call for that. Eh, who would you bring a time? I don't want you to come. The what you and tell me should be about. Maybe that beer. Party. And he's such a way. I don't know, said that time no when he airport to ya. He can take that action any moment from now. Any time you open over my refi, no I take you by surprise. Ah, God of Israel. Sometimes, so for when kwala di na chibako nie. When you say them sure about that, agada. If you say people by train, what? If you only here, you don't be a people. Agada. If you say people, me branch. If you agada say people, say people let you. If you say people, me. So for the brand the while I detect external hazards,
got a small stretch marks. I can any trust. I am here to highway so any motorway so. I blew it so. I got a action bikini in your head. So what was me here? I action bikini. Crossing your couple side as well as trousers. Confirm we are chief for Mrs. Sunday dua. Now we say what be your sorry dying. Yes, she love answer for you. Oh, yeah, cron, cron, cron. Cron, 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 cron. Cron, 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 cron. Yes, she love answer for you. Oh, yeah, cron, cron, cron. We mo eso me di nipa eko heaven. It's high time say Ghana now, before and later. President Tibi Abeba Konyaso. Eso why say up. Why say up? So for to omamu no kasade ne nsasi ne busei ana me wo me boys benya. Very sad. Onamwa hwewachi na nipa wo dwene se woye nipa papa wo abrabo mu no woye dangerous. Trust me. You're listening to the unpredictable Amankrado. Shawye na opa sore nso akwa. If your church cannot change you, change your church. And sorry keke engare se me kwa sore dan bim. Check wo sofo ni suni ne ban. Nintokwa dodo a wokunu social media no pa wi anwumere nintokwa twintwan ye any preaching na ye preach you no e de ba ade na obeti awasore dem a odi kofi a ebebo awu nuadi asore dem na wuwura mu no so ho kire wa ye boa wo open sorry a na se wu kofi a wodi ade gie na kofi ene yesi mama party nyanya medwuma hwe enipa ekwa soro wo de honom wo pre wo yi die se bia ubetima nya adwuma ubeya won sabetimi akwa no ansa wetima nya nigi abasore gentuma ebia woni atade entuma nie fakopam ne fa bifra se de beya wo basore onso ho beya kono no wetima baba sum nyankopon no krem enipa se ya mpene mama me nyama me ya sore o kire Sunday Weja Junction Heavyweight Champion International. Heavyweight Champion Ministry International. Reverend Dr. Mama Pat, Otun Safreo. Ochina, Osebra mi ensom. Anopa be 8 ne hono ya boma. Brani enfawrade. Entie de nipa ka, enhwe de nipa eye de fama me no. Ana entie de bere bi atwam, ensempo ne akagu ma me ne so. Enipa de ohwe ne etie niwa. Awrade nyankopon de ohwa komam. Yewo nhyira wo no nhyɛ wo den kwani ese nyina so na ɔma wunya ɔdɔ mapa anopa wia ne anwumere na wakoma mu nte na brade da nyina asra wade nyagopɔn sɛ ɔma wani daso a wobetimi de agina nso ha no sɛ de bɛyɛ a sɛ nso wɛ so kyɛn wo ba wo so a wobetimi nya ho akokuduro yewo anka ho ɔnhyɛ wo den na ɔma de nyina anim wa ne nsi wiye asida kese nkoma General Melchizedek sa onya daje sonko ba show yi so ma show no eye fantastic ene won so adaje a wonya ya wonya di tie ne ewi asenya ne ehire nyina na eska kokko wo hwe ne ma ekoso na wutietie nsem ekoso Ghana asofo ni bi ho a you got to put on your thinking cap before you dress up to go to church. If your church cannot change you, change your church. Wala busunya sa wa UTB ensam ne wa ensam ne doso entimi tete ne nemu de ubetimi enya hwa na eja yenya yetimi ahwe ne kama pa na nchiremu ne de se wa uhwe bidia wote nyoma ase sapepe na tie wo so kira wadwen o comment section ho na wo so wadwen kira je se ebetimi ama eye nsema Amankrado kan yehu se no kre anase nje no kre no ni na no yebehu ni ewo comment section kama pa ebusunya misel se wo mi subscribe button ma
mia subscribe button no na afi mia eye bell na won channel like video no na drop a comment as well. Abusua hana me do besi ahe inside GTV. Yankopon show asa wo jembre na oni ye program yi kama pa.